vai mai saupu Petua ini mala Petua imalu Sau funala upele Sau masinai puvai malu Se inuane ai Tamaolenu Olo ufia fia Ile teine betua inia O upusata fai Male mau amene ilunga Ai popole lo uloto Ona o sautupu ainana Ne ili lo tu mau Ai ali ali na o tu man Au e ae Se I fai mai saupu Petua ini mala Petua imalu Sau funala upele Sau masinai puvai malu Se inuane ai Tamaolenu saupu Petua ini mala Petua imalu Sau funala upele Sau masinai puvai malu Se inuane ai Tamaolenu Se inuane ai Tamaolenu Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Filanga fa chalva chula di vangola holy day la so lua la so valo la di masino a perila lua fe lua li mama lo so fu maruia e malalang yembai po yemal malol tanto tru lo fa ngai bai le tu fa wa ala si fongola tru mai au kilani de sila Radio Samoa te sili mai watonu a mo ai palasi mai lo moti munga e manu ko nei fai mali e lo sa e lungo le telepa fio dai te fa aina lungo tanto wal te tele le di fo I vai ngola woli a wale fa wo we no nga wenga te fai va lo filima e le ngato I le fai ga fa tonga ya wale fa tu ai nga tosi ma lo le o sai e ma lo fo le fa ma lo si lo topa ia ma lo o toma ba Malo antu le telinga ia te pino yelo tō maafutanga mai le tau na le la se uli me fo I stemili ma antu le unta tō maafutai le tō ona whonga mua borgalame la woli me whonga mua se uli ele tu la e whai le fia na ne. O le vansa muli o a onga le whanau lo na winga a sofa weile lo tanto ia lo na winga wa koma wha le le tanto I le whale I hama sauni uni le le I o tanto la ai mai se ai o tanto loto Ya wale va ya sasili amtali la sala palema
ia po le pa le ma fo I le sa nei ia na ona tolunga la ia le I puapuanga o le marima le tu manu malo o lo tanto o li fa o le fa o le via so sa ia be a tanto o le lona lo fa malona le ia tan si o le dawa sa ia lo le top of tanga ma se fa silga malos ia le fa o wino chipte o faiva lo filima o le divine o le amo ina nei te we fa pe ia matua fa le tonu ala tanto tau nei au kilan ia matua ni si va nga le ala la lo 11 fa tala fa tu le malo le tu o lo la ma papa au I le fo I tu ni sila o le fa mele tala pa o ula au I le molementa o le asiu na fa bele o na fa ina ia se va o le vin I le tai au na le la ia o le fa ia le fa mtalanga ma wolunga u ma o le sami pe ona ta o mai ne ina I kapiti ma porirua le nganta I leo o takianga I Pipinui Point ia mai le tau le ono le fia nani o lona winga o tanto ye fia o fa ngota foi le mo meo o pampa ia le au ngani te wa tafia joy masesi o tanto ia o le talada pe o le tau o mai le official va ai tau o lo te va ia tu yanta ye sau I sole o le pa o pa o isi fanua ia mai se lava tanto pa apa ia o tamana fia tele le mele o savini e makwa ika ilalo pe afa pe foi le ua matana pala pop ia fa malo jo ia ilanto o fa pele o nga lulu fo le dei taimi ia ona o le fa le tonu o winga o le tau pe o le moli mawina I tu tonu New Zealand nei tau tanto fa pe tanto o kilan sole o le fo kimu makako le ma ia le asiu le nangi I dai fa 11 ele tulantan tule I dai Wellington ele tai awana le la mta inga fo yo au ma maulunga ya mala to fa to savili pe o ta wa mai I le so ya ona tanto fa ai te yai ya o no fonga o le ta wa mai I dai le vino le na afia le asiu o le afia to State Highway 1 I dai le vin ia e o atu I Adventure Park o Wilton Street, Carlisle Street, Bartholomew Road, Playford Park, e langa te leo Meadowvale Drive, Waikawa Beach, Parker Avenue, Mercy Street, but before you Freiburg Street, State Highway South of Foxton. Ia langa te leo Tiro Road and Collingwood Street intersection ma Rodney Street. Ia o lo te vai te foi I le tasi anta lea mo le trampoline. Ia po le foi le leo so I kamiki fa fo le fan. Pa le asiu aplikia mai lunga o le la au piseta marin. Ia fa talo fan toi talo sia o lo saunga le mo le pa ia ma le mano le tanto to ma le meo le la au pa u. Ia e pe o te tau mai le poti suia inga o le tau. Le ri fo I tau mai le so sa na se ma vai today. Ia o le toi ki kuaraka ko kemi wa mahe ale taimi o le daylight saving. Ia o le mani ia lao le tūranga lea. Wai le I afo le ono I le tahau. Ia I mātou ia va fea la le tahau. Wa leva na malama. Ia wa ana whape tuu nei la I le taimi masa. Ia toi ana malama fui le pe whawhina malama. Ia anyways. O le tūlanga nei pe ona ia le tala e pe ona taunu mai le tātou ofisa mo lo si la fia o le whae tete lava le bepi to sili ona tau ia le ua vai atu palasi mai te munga to olu vava solo fo I wanga I au ki lani I sautenei le nei ia wauli o le asolo lorowi madala I lunga o tātou wala tetele o lo lama le filima le onti so se mea tātou te anga I onti ia o le bepi to sili ona tāua ole saunga le mo ia o toi ngā so whape nei I lo ai mo le meo le tau tai mata pala o le tangata foi lele e toa I lunga o le awala tele. Mise lava, toa tele foi au ta avale. O nei e se le mena e whaalili I mai ai, e wan toi fuasa o na hoi I le atoa I lunga o tātou wala te tele. Ia toi ngā so lale nei, whai maa lie, au ala so ona nau tele foi ai nei, te ua whaale tonu sesi o tātou. O le futua a matala masina au le leile nei o aifo. O le masina oi? Le masina o a perila. E pe o ne iei le tele. O le masina nei iafo. Tolu le ia so malo lo le ie. Aioi.
e le ngata o le Good Friday po le Australia pa ia, o le Easter Monday, o le asunga fua le mai ai o le sao le seta, ia ai toi aso malo lofo i le vai aso lava le da, aso for Rayleigh, o le tanto Labor Day, pei ona sao ni atu, yang o loro winga, e makua keli, a e poto lai fai o aso malo lo, a e ofla i le vai aso lea, e a foi, e tua atu yeile e seta, soli, e makua e fiwe ke manolo, ia wanga ke laki, tolu aso e mawhai ona ave i o aso livi, ia e livi fo i le vai aso lea a sau, le lumana i yeile e seta, ia na o le whafu i o aso livi, pe a fai, e tunga lue me le aso nga fuanga i le aso for real. Ai a whape fo i le leo tātou nei, e se fo i ar koe ngā, bala si ngā ngai alu e kako. Ia ono sai, e li whai aku sisi, ke alu ke wha kilo fua i le au whai pula la a inga. Tā kawanga e whaakali le rei, se i makua i sua mali e, ngai alu le wha angoi. E leo le kā mua, ngā mai lea wha pula, ma wha alafi kongo o le kanga suka. E ke fiwa e wha alafi sa sala mai ala mangongi o le misi luki pula. Deolela susuluma sulumiai na yo folinga ata sineva ai o te taua tuile sunei ave o e fai muse suine o ngana tunei sunga ilula lele e o fai o manga sala o se ave nga mama ilata o mafutanga Silo tanga taipe na etele ne te mane ese o ile pele mapaina ese o e ola o masiofo ya so fai so sungai au mai ya loto letio fo ile poto o e ola o masiofo ya so fai so se uana na ia ile loto la u tu sape fale Miliona fetu sulu ese silava o ile bele Winga tsa afia Beyo setu Faina jana materia Bela ngona pefa tukumai Ia so mabona ulo uono sabi Mafa atali tali se upungali maya Oyo la upani Lo ma amora Oyo wa umai Yo ulangona Eito fonto fongo manemo fa auto songa Luloto Yo mana o totoe Te faya mo It's to be fine ta e fai mo pena o yo O la umasiofo Ya so fai so Sungai au maya ya loto Letio fo ile poto O la umasiofo Ya so fai so Se uana na ia ile loto La uri tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ua e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua Baby, it's a baya tuwana ola, dol masio fofan del belero sione yanga, ole masina, ole fetua, susulu manaya, ole kitara malio, oe of the fatu saina, ole se vai malu, o sa wa tu fantasita wa ia yesu, bebe se fifia o angelu, awable lo fa uamu, personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oe ola umasiofo. Ya so fai so Sungai au maya ya loto Letio fo ile poto Oe ola umasiofo Ya so fai so Se uana na ia ile loto La uri tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ua e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa aluaina Sifumalio Timothy K. Akiripa male vai. La masiofo wa e male fo mai le vai ngolea. Woli
Le so whaalongo i au tamatama I vai. Ia mau tamatama I lima. Ea, o nei ma whanawhana, ia po malulu ina, ia po ma ini telefon. Ia, ele a se vai fo le tūlanga leo le ngase ngase o le ma ini. Na o lo wanu sa o le fo ma ima e whai o au, o te fia le me leo le whasipua alo lolo. Ia, o te fia le me ta o le unu pua o le whasipovi. Ia, o le mamo e le lolo. O te fia foi mene o tomato. Ele ngante leo te fia tele e a mai moana. Au whanongo e la wanga e whamai e la vea I nai ngā singa silna. Ia ele mawhaiana tu ua le meo le fia tau mafa. Ia o le mea la tui. Ua e mako kere o ia koe mako o ngā ike o I ko kasi ia ngā oi. Ala nau whalo. O la i le mo le meo le fuala. E te inu ina I lo o langa ato. E kere ka walu e wha ai lo I tangata. Ia le teimi inu e lau fuala aunda. Ona sa o loto ai leo lau tau mafa. Pea ea a fia ngā singa sinau le mā ini ma le tinga o lima, mau tātou vai, mau tātou lango. O ngai i rewa I fō, ai pau o kako I fia a seka ki rewa. Ea, lele, e sei whantala whantu le manu le turu, le mafutume le ni vaengo le amut. Talo whantu e o auna pa ia le tua, o lo tau suina li puvei o leo lai so se whanta whaitauranga lava. E lengan te tono ni sila e wa pe fo I ia antunu e ma lo le te talo e ma lo fo I le ono sang. E temi e le whengo fia I le ngā luenga e sa wha penda fo I le o so o la tau ina ua fiole le wha o la I le lang. A wina mai lea ngā ngai tau lo ma le au so. E le I whengo fia o ni isi na taloka I whale pui. Ia o isi na o iei le maliu ma le oti. O isi na la lafi. Ia o isi fo. Ia na pia wha whainga ta. Ia o lea lawana. Sopo li ele lanu langi anto. Ile ngā luenga whaola. Ale au so. Ia, tala whanto ia Leonardo Mapusua Hazel. Ia, ele maputama I le ni vaengo la woli. Tua sao ma le ainga dai Brisbane Australia. Junior mo lima lau whainga luenga na le Rubber Limited I Mahanga Drive. Alawantu ia lu deo ma lo soifua. I whale niwi Amerika Samu. Soli. Wa fele fa mada tol tanto fu. O le fai unga le so nei bolo ve so sa. Lu mada yele seta. Ya, le na. Tele an sul fast full limo april. Ya, le le. Van tala fa to ya so fa tasima marine to fele ni America Samoa. Ma uto uma le ye o to sa. O le ta pena to foile. Ya, wa le si singa fu po le fa mada tuina le fu America Samoa. Ile na ve is fu pa anta to le lo fo le tua. Van tala van 29 Melbourne van fantasy mele tida ya Selina Brown dan Yona o yanga en sa ya sorry for my stalong for ile lo ko pe mai lo mal le pate ale wo ko mangwanga ko e muli mai le pate ya le enzek de le mo mai lo mal masina ni ya I'm very sorry for my long take tana yo soli e vamos vai ngale o mai lunga io le ka fa ka we la ko frima ke ki se va maluru a ko ri ere se ke mingo se frima ke ki ko fa frima ke ki le so it is for rightly ja Maria le sina te vai ma la ngai sini Australia van tana van tule ri vai ngola woli ja malo ya tole on sai ja malo foi ja le tawa dai tute mga luenga e pe yo nga pati ai la so to fo tu le koko sa mo si ai nga ngai ko ki kala ngor ngi vai ngola woli e o le ma yel mo koko ai ko lu ko ai sa pen koko ya le nga yo e cos'è un mai poco quello fa pesco in un silo mo ko la ya no ko fan ai ko fa ya o nga e suar ka ko ki pok ya poi va le le lua fe lo lima no ko ye Manino le alo
Mali na le Pacific Land Band le toilangina ole fan tunga tuai mai panga mali yo po fai valo le tipa fa le nefu me uma e te fa pina uma wingo le tau le vai ngole a wo I nei manu kanto I le chompi tonu ya le tomi to want to fu le wingo le tau te fa pina uma la wingo le tau ya New Zealand a machine la le afia yo le lo il pitonu o levin lantan tu Wellington ile asio sio le o tele la au pa uai nisio la au pa ui we ele tisio nisio la au pa ui lunga mo meo pa fu I si oi fanua ya oi sio mento tino fu ia ai ngai fa foi pe I trampoline se eu so I lunga le fana ya na le wa pirkia mai lunga nisio la e leo I se tala fa pe o ma I se soi fu na mento tino antangata ya ai ona me ye me finga ko e mau e fa tang e leo I stand to li poti stanga to mo le soifua e leo so fa fo se io la siu na le pitonu o le vin yo e fa tala van tu nai fia Masterton ya o kalangolango male vanga le ma to me le vanga le tanto programa o mal tau ya to nai Masterton talo si e ona e tau suluane le la su ye ngole tau e pe o le le vaita ya o tanto va ia ile ke ia ki mu fa kopi kopi ya o kilani le vala to o le talale to fa longo te lo te au kilani me fa ina 4 seasons je ma wele so tas o lono winga e me fa ona la le tai au ia po le va ka le ivo wa kim ka sfulu o vevela ka sfulu ka si wa manu tonu e fa pe fo inicio pitonu tonu o New Zealand ya o le pitonu leo in Chicago tele lo ye pe wa e ho o nai le pitonu leo in Chicago I lo I le South Island o le pitonu leo tole o te fa ya tole maluru yo e malu ko e maluru o le mani o le lanto malava ale yo o le malava ale le la va ngala o ko se mantango fio le to enga malava ale ya so ponga la nga mo o se vili fa fo fa timu la pe o temine nei e o kila ia e ke ia lo fa ka fianu I ta mo ile malulu o le pitunu in Chicago e se mai la makala stitching on the down le malulu e malulu
ai a o fuila na vevela e vevela antu kala estate nei lo tanto nei au kilan e iste mi tolu sun mon tu point kiri e le vela i dai kala estate ya le me ma o fai ya lota ma fo ma lota i dai kala estate o le ma fo o le a io o le ma kwa ma fo e peise para io panke ke ma fo John of Andrews, so yeah, Terence Hankin. Yeah, but I'm malo si Crusaders, le one toi foi, foi li feololo, i anko kene foi le, ai ole muito, wow, ole one toi foi feololo me le Crusaders, ile tamil sanga ole Super Rugby Pacific ile ni foi to sanga. Yeah, ole ke look forward, ile masina fo. Si o koen wa kusi siaki po la mole molea inga i greskik ya e po fa be I me falling or ka ko male vale ya michele le tele o pitu no ya toto se foi vainga a foi le tele la ni o kila ni po nga fe la vonusil ai tele yo ele motu isop sol ele a sona ise singa molo walu isamo a ele ho ele motu tele salafa yo o ko se mantango fi lanu lau ava foi ia folinga o le mautu I saute o New Zealand. Ia ona foi le tala foi le ia le loto I te fian te tafao. Se ma fai ana fai. Ai ave ese ia le mea foi le ka ko fama o ia le falea o ia le falea vai a saungi ar fa le blave. E ke ando zo o kila lima sa tala. Te ando zo o tila wa tala. Yo, te nei to mitu e fan tu tai liwa feta la mai oko. Ai o lan ke bul mulinga e fi se mele mo o ela via. Ba le sina bele tu pu yan tato. E va venga ka ko inga va venga ko lo makua. O lo ka ngo e fa polonga lo mafufa. Tai o karanga lango le fa mai matu sulu mantango fie ya aveolela. Ya sen mai la pe fax mai singa ko langa mama to va mol. Phoebe Sewala tele ma to mai fam tai a musabala ingale ma to mai dai me pone Australia ta o me pone le fo a mantan to Italy mai e ale au la kapili ki le Melbourne Storm pe on to fo I to ai ya Jerome Hughes e polo ko kama voi le fa po fa hit ki ya na to mai ya me ele to so lu mal to finger ale tanto au le Melbourne Storm tele to sanga ya o ave foi mo champini I tau sanga wotuna itu ai e le mena ko pura mo penta so na va ele pu ale back row ale nga pu eska mo Nathan Cleary wa lucky le to la ve fo Nathan ale fu to malo si bestam ya si ka ko fakat wai o tala le fa sel la wi de foi ta longa ai misele ta longa le al Bulldogs le na foi el fa ngol vees fima o tapendanga le ma le skili le uta alo mai le Bulldogs le Timberlake o le ta alo uma la vale le Panthers Santa alo I le fanta sanga talwa a on saule le osfainga sau anto uma I luma le lenga a o vele na pui e kai ko lima ka kai ko ai sa o le lenga ya si tanto fanta tali wale wasa wa I la lo le Bulldogs le wa numero tashi le Timberlake ka ko fakar e le fa un fo le rive ya so polanto lango la o tien ya va ai se meanga e mbat e ke mapuang e ba koma ye wa fo le ngalo le kangolo fa maluang le la ku ko ka va wa fo le ngalo vi kama ma fa maro vi king ma fa le tu lo fu ma fa fa na tono lo ta va le vitamine le malulu o le ko pa o ke fa ro ma oi ku ye mo boots ku ye mo pranki ki ko no ka va e wa tele lo la va winga le tang ya le na mo to mi tang ba ni me le la paolo ya ko lu menga yu wanga ka ya po ya ona to mo vo le sin me set ya le la tan ta si le sa wala ma lu le sa ya fi mali lo sa lu ngala tele ma tan va tu ile SK crates mo fa mo li sa mo su nga ka si ano sa ne le mo le va e va pe vo ya lo sina anti le fa ta si ba ile ri va nga le tanto tu Wana ole fetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga sa moi manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, I tuane ole e kalesia e whakasai Weymouth.
Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau ai na o le ngangana Samoa, anganu, whaasinomanga, ai mai se leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetua moana le tia le tai au. Whapea le tia le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le lima tāla te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo hawanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varse lau o tasi ono. Po numera masani au ki lani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E leo ngā tasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai wha lave whaafose i e peo se maliu. Se pili e le i mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua o valu whawha 533. O lua o valu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tau tupe. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Whaupopoina le li nei asu fau. Aso le lei mo oe ma tātou. E me se fo nei tū la mānei au le au nanga. Amen. Praise the Lord. Kartia ono feu peiva. Mai tala la apostolo Paulo i le kalesia le o kartia. Wa ona po te tau ai tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. Wa ona po te tau ai tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. E le ai se me ka o se mangui o so whafua sei. E oe. Ngā o meo fui o meo kau ia ke ia woso whafua sei mai kua o loa. Whanoko wai mā lili. Ia ngā e mo e lola ia su e mai lo whamawanga. Ai o le soifuanga ma le o langa nge mau tai ala. Saua mai le amakanga i e tena. O le upo le li inga whai a akamu. A le si singa lua fu e le kaunga ai oe. Longo winga. O le au nanga tā ua. E mafua nga usu ngā luenga. Au al whawai vai. A e alu pewe ngā luenga. Au a iei le aso e fua mai ai. O le lu i kaula mau e. Ngā lue au le whawai vai. Au ai ke whawai vai lua. E ke le maua. Ma au al kam vai ke oso le whamalama. Pe ke oso le au al pupu. E maua mai so manguia. Ia ko ke le iskanga kai kukua i o le loto. Ia whai e wai laki. Ia pa wai laki. Ai le o kei mi umai oso me i ngā le manuia. Le o le manguia i e kusai makai ala. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Ask and it will be given. E ei lau ngā luengai whai. Ma lau ngā luengai whai. O ngā e mau e le manguia. Learn to wait.
ia ke oile nganga le fatalitali ala ke ngalue usa ke alu nei e koe alu se runga ongo i le fiku masinga po le valu foi foka vai aku lole ia foka fa fai lau ko anga e fa pengar ko nga fai ko nga kamu so se mea le olanga ngi e le fa pe kasi lole so ke lo ile anga mono kikiri no e fai e pe au al fa vai bankua tala la apostolo a ona po te tau wai tātou te sele mai e pe a fai kako ke le pai e fa vai may the Lord bless your heart amen. Se maya ula fano ile afi ole taunu ungalena wala o satani esua mali e fa aniu a ati a ole afi a asa ikena lona tali fana wale atua tapena masa uni wala talo tawi Satu lilo aina pea uele anganga paia a o ufati no le tale ni ma o fa afia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele anganga paia tama vale ua ia filia Molona fina ngalo ina ia o fa alia O mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu O lona mata utia Watapunia nei ole alo fatunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o esamoa O le fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Le taimi lava lea savala awai le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou safa atafia Ua toe alofangi aina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi I le nei faalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea eva aya Ao fea o lo fa atua I le atua e leva aya E a fio I mea lilo ai le o le fa ale tino Fa ia I lunga o lo ulu o le a ua taunu E pule o le atua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mawia I lau manu le na sa e tuli Le I e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu
sema o e Samoa o le fe au le na ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona nunga ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai male va ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaai loa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o le alo fatunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu sema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na finangalo ina ia o faa alia Awa ele faa vauna fina ule anganga ule atua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo uatua ile lalo langi atoa Tangata onu sema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Sukamani now tolumana vemisi lukisu ala rivaingo la woli tolungan tuaile polkalamena ole lui tamo e ma o ile neia solua fa timu e auki lani neia talusia o mo se fa silinga malo simolo tanto tudo mole tolangang fa tanya pasta rolani mikael leonta le rifo ivaingo la woli na watan tonu le tu line tasi tala ivai fenua ngana sa ho mai ya se yuri Taia Maria, whafonga o talani mai au te Roni Sila. O se tangata sa mo o whasalina nei le whatau sanga le wharipui pui ino wa mai o nei tau tino le moni o se funumani lua mori anga lava ina me tasi. I le so o tanga ma se whainga tau whavalea le whao ngā o tangata e malanga mai I whasol tula whono. O le tangata o tau fia, I le te mine le whae ngoa le ngoa, whae loa le o le ngoa, sa e tau tino le moni o mori anga I lima le sosani ma whaalo te telina le soli o tu ungo visa. Ono molianga whao ngā o tangata e malanga mai whasol tula whono. Ma ne molianga tasi se whainga whaala tua se tangata whainga rua ngā malo. O whaatonu ina fo e tongia le whaafitala ia I la tosa fia. Whaalia le pule au ao o mori ta inga. Ma su esuenga o whemalanga inga, Immigration Compliance and Investigation, Michael Kelly.
O le tangata to tase masani ona malanga tu Samoa mo filfilia mai. O tangata e whawhaingaluenga ilana business I wali fale. Mai e tā wai e masani ona I whātou sina mai tangata New Zealand I lalo ni ofa mo le maua I tupe la fuati o la tu ai ngai Samoa. I le wao le ruafe masu wha ma le ruafe lufu tasi. O le tangata I le ngolango se isi o tangata la tinga lue. Sa whawhaingalue ngai tangata Samoa whasotu la fono New Zealand ma langolongoina ia I se solia ia ingo visa siasi sa malanga mai ai. O le tangata o whaasalaina sa whaonga fo ia tangata maua so tanga I le ofiso fe malanga inga New Zealand Samoa I le ofo ia o tau singa le lei pe a tau sanga mo visa mo ni tangata whaingaluenga. O ia tangata whaingaluenga whasotu la fono e masani ai o na whaingaluenga ina morisidia ma le fast fulu I tula le vai aso I le na o se lau tāla tu tongi e matua e mawalo lo atu matu tongi pito mau lalo mo tangata mātua e whaatula whanoina. O ia tangata whaingaluenga I le tongi e ni asa malo lo ai po ni asa mai e a ia iai to ele a vea i ni pepo o tongi ai po ni kona kalate o ngā ruenga. O le a university le mano New Zealand ili siria male se furu lua piliona tala elisi whāteu sanga mo mea tau ma isi vaenga whāfita e ngā waa waso nei I le whita New Zealand. Ua whaamatu ina le whainga malo so whaatasi e se fuafuanga mo le ngā waa o le puipuinga po le Defense and Capability Plan e whaata oto e whaatu penga e whaaru mo le se furu lima tau sanga. Ua tau tino le malo I le whaimato ilo le fuafuanga I le ta ilo tau sanga ai ua manino o le fola sanga o tupe whaaru sa fola siana nafi o le whaloa ai le o le whaalo mo le lumanai o investmenti. I le fuafuanga tisisia whaata oto o se fuafuanga le whaatau ina ia ni whaatinonga fau mo pomu whaatuntonu o mamao missile systems e talia tua ini waa o ringa te whale ele talia ina. O iei fo ini whailoilo o le puipuinga whaafita o le whaalau te le atuana a o penga anga waa I ringa te whale mo le whana ina mamao ma I vaenga SS I le isi wha tau sanga. I whawhiawhianga whapolensia o ngā maurulunga e au kilani le ASP Polyfest, o to mai te pāsika e lava mata ina la tuanga no, si siwa le pa o pā ke, whala makari palau, ma whawhiawhia mani mita. O le vastrolai, sa whaamana tua le lima sutau sanga le nei whaalinga o ngā pito tele I rolang. Silia marisuta si afe te mai tia o ngā sa awai, silia marifitsu fitua o ngā marisilia, ma le lua salau ivas furkulupu whawhiawhia. Ai tu atu o lea o laolo whawhiawhianga. O lo ati na e fōi mani te tununga mani wha ma aina o lātu tumai wha oina. Ma maua ene sa o tanga o le whaalongono o lo lātu whasino manga e masani ai. O na misia tu tonu o potua onga. O Leki Jackson-Burke o se whaia onga le Polyfest. Sa avea fōi masi tama sa a waine whawhiawhianga a o ia o ngā maurulunga. Sa I whalia, I li teimi sa amatau se tupulanga te le vou. Sa le mau tonu. Sale I mawhana tau tala I so se ngana o ona tupuanga, le ngana Samoa, Tonga, a poni we. A o le Polyfest, sa avea malona wha malama o le avanoa a wai mawhiso tai maananga no. O le temine, wa avea mawhaya o ngā kulupu whawhiawhia lua, mawhaya Jackson-Burke, o benefiti whale a o ngā maumai e matua I tāwo tele. Mai e tā wai o ana tamaiti umasa a wai nei kulupu whawhiawhia, sa pasi umasu enga o le whawhiawhia o ngana Britannia, I le vai tau mo mua a onga. Ai ui I lea o ngā o ngā numa o onga o le Polyfest o whita ia I matulanga le mautonu I tūtau tupe. O lapata ia e la tō wha māpa poina le whaalinga o le Polyfest o whita ia I mawhawhitau I tele tau tupe e whaata moe ain. Se atu ngalunga sa la ngā I le whonutanga sui mamalu sa a waire ko wana silio ni sila le sui palemia ma whai pule sui os whono whon whaatolu ma sui o whono whaaloto I whale. O le tosfulu pasene o la fonga te tongi o loa le wha malasia Amerika o loa fiti. O le a fia tanga te whatau I Amerika mwhai whatoanga. E pēna sa whaari estasi o company pito tele wha uru whafoina I le o loa le kava I po le ava a fiti. O le whatonu o le Wakanava kava Simon Loma sa I whaalia de le Jodi Sila Pasifika I whapea. O tupe o la fonga o loa sa forfolina President Donald Trump I le vaso mawai. Sa mafuosi atu tuwali. Ma a fianga I tai ai whai whatoanga o le whaaua wailea o le whaau whafo atu o le wha eleleanga. O Amerika o le māteti piro tele atu lea mofiti e whaau whale I eilana o loa le ava. I le lua mai tolo kampania whaau whafoina le o loa e awina atu I alato o loa I tutono o Amerika. Mo atu, sa le eiso alato popole tele winga I tupe whaala fonga o loa. O na sa le eini tupe whaala fonga I lato tongia ai a whai e iei foi e la iti. Wa suia ne ino whaelo Trump ana tupe whaala fonga o loa.
sa mo atu 10% o tupe o la fonga o lo sa fa Malaysia ila so limo aprila ai o leo 12% e amata fa mamalu ila so se iva o aprila ia taro talonga sa fato ila lo la kapita to fitu tama ta ele Blackfern Sevens ni sila ia Australia to su tasi fitu il suo nga champigno vai o ritamar sanga Singapore por sa tasi le aso taro na fa mautuina lo lato manumalo il champigno o ritamar sanga to o terminei o la fa ma vai atu ni su tama ta ia tu ai li to fa testasi mo suo nga champigno mo por rani o la kapita to fitu e fa Los Angeles il massimo me o le Alfiai o le Blackfern Sevens au fai pitolunga e le tamasang fai o le fasolonga masano le tamasanga sa fa pali nai ni sila le paleri o champigni o le tamasanga toa e le teleato la tu tongi nei lo Australia le o pito atiain ma i le ono le tamasanga le ruafe ma le fulfai le ruafe ma le fulrima e fa tamasanga sa manu malo le Blackferns Fern Sevens le va piapi ai sa fai inai a Australia e tamasanga lua o e valu e pitorunga il fasolonga masano le tamasanga o le ato wivi le vai o le tamasanga Los Angeles e faia le masina fou ai e eisi vai ngo teina masani o le ale tausini o ain o risi Pauli Lane Kelsey Kinetti Teresa Stefano Diz Falefanga ma alena sa ili o le amisia ma le tamasanga a o wa ile lato tola inga no lato tiute o le kapite tu Somalilima i se tomo fainga ina iau fia ile au mol pui pui o champigno le ipororangi ile tamasanga le tostanga nei ai o Georgia Miller ma Stacey Waka o le aliliu le laka pisu Somalilima pe a mai le tamasanga Los Angeles ai o Michaela Break o le aliliu o te aloliki ile awaiatu le au te matai ale Warriors ai o le tamasanga awai ia o solai mafiti le champini i Singapore ina o manamalo ia Kenya ile sua nga champini lusu tasis fumalelua o le alo sa Australia laulo le laka pifa Amerika le NFL ia la fonga Jordan Mailata sa ia maosi telefoni mai se isi ona usu sa mo i Australia le ua filia nei ile awa le LA Chargers ia Jordan Petaya ile te minava sa sainia ia le sui mo le Wallabies ia lana kon kalate ma le kalapo le NFL o Petaya o filia nei le Chargers ina ua mai au na awa yatu ile por kalame fa avao malo isa ile ina ava noa i kalapo le NFL o mai lata o se ulu tangata ta alo Australia le ua manu o le champino le Super Bowl le NFL ile awa le Philadelphia Eagles ina ua manu ina masino February le tusang nei ile sua nga champino sa i whari ai sa i o foina ia pe teia ni fautuanga ina ua lata le noa a le tamane ua whaero i la fonga Jordan Mailata ia le whaamano sa au whari lilo i tua o le manuia o lona manu malo ile Super Bowl ile teimi ilunga o le poro kalame ale The Morning Shift sa whaelo ai le tau le luas fulo to sanga ia le tau talanga sa po ina stanga te sa tari malo e langlo ina le All Blacks ma ave ai ma wha amarasi au ilana te alo sa ia whaari ai o le tau talanga sa whaia ri tumari lua tau santuru ai ma o talonga uma te alo le NFL e wha alongo longo ila le tau talanga e pio na ave ai mana me masani ai le whaia se talonga talana na yasa iai le file mo i tangta uma manu ia le so na alo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wale suia ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a si uamo Tali la ono for ma fatali male on sai ile fiema wa o sei una tamusu e se me fai uputa uai ubale chalu ai lo fa ma wanunga awe ta fa afi a o po tangata fai mai o tamai tai fai e a ona ole ale ai se me se i tau fa a pu ai o aso wa pu a u
Patasi maya oe lo wow. The tawi binga male chuli chuli o manatu lava le pitawi ole ya oe lo wow male lalo langi awe ta faungai ole afi afi a o tanga te whai mai o ta mai tai Hai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau ma whai to find my own mai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau ma whai Haue ta whaongai ole a fi tanga te whai mai o ta mai tai Vai ea ona ole ale ai Se mea se I tau wha a pupu ai O aso a pupu a ua tele le fia tau ma whai Si ua mauli mai a Richard Parker I le di vaengo lea oli Tolu ngan tuin tātou tala E peo ne whaafonga gie mei a se yuli O le tio ni sila whao malo e peo rei whaafonga ye le tae o na lila le unto na a wira tu le rei fo I vai ngula. Woli, talafan tui nai Kansas City I Utah America, talafan tui e le tu whiria Agnes Merida fa before ia le tidaya lofa ma I seia tui loma. Ma lofa tele ma tamai. Io e manu ruo tawa le timu matu. Ma se lunga la o le tele. Ile amata mali e foi ya ole vain tau le dei o tulata ile tau malu lupo le taimi fo le dia matan to un waila o la au I to tonu o ni sila e la ngantele fa tala van to ya lo sila anti ya anto ai foi ma e sita tango mo oi va galo va go ngai pori dua fa pe poli dua nga o so ile asiu siu ai le nga o le vin le na ngai e ma tala fan to ia fo America fa mona to ile ma to ile di vango la oli Teresa Tapu a Wong o le ma to mai nai Hawaii mahalo niulo io e mo to mo la vle fa tasi mai le di vango la malo le fa le fiva e malo fo ile tangwan tai o la son nafi na o tangwa to ile o fa tang Is tasi fo de o tala ele o se mea fo ai ua fa ima vai suo nisi o tangata Ia le mea le ni ta o le ola tau wha avalea tau wha se. Ioi, makau kia. Ai ole me pito silino ta wha no no hila vai teia. Ona, o lea I tau wha avalea. E toi wha avalea I lava tanga tau si o tātou o tunu. Ioi. Makua I au le ofoia. Ini tanganta wha penik. Lena toi au tātou na nei lava I tātou telefon. Ile taule tasilena au nantu mai a se yuli. O le wha pe mai ele wha amtalanga. Mai le ofiso whemalanga I ngā New Zealand. E iai se tangata Samoa. O lea na tō laulawina le unga olona wha amsironga. Ile aso na nafi. Ma ua wha salaina ni e peo na whaialona wha laulawina le tō laulawina le unga olona wha amsironga. O lona wha asalanga e wha tausanga
e fale pui pui ai. Ma whaatonu ina ia tutongi atu le whawhetala. Ia ila tau, o leana a fia, iana whainga tau whaavalea. O morianga e lima, e tā ua, o representative charges, aiding and abetting breach of visa conditions. Ia, po o le tau whaana nā foilene, ma le whaalafi ina, o tangata o le mo o miau na sila fia, e le ofiso fe malanga inga. Ia inga o la tau pepa malanga po o visa, e pe o na malanga mai tono ni e tono. E ono ia mo meo morianga, o le exploitation and unlawful migrants, and one representative charge of corruption of a public official. O le tangata le ta ua o le public official. O le tangata sa whinga luenga le official o le o whewalanga ngā New Zealand. I Samoa. E whamaila le whaamutala ina o neiso le kātu la whono. Whai si bion whai. Mai le tausanga e lua awhe se fulu ma le wha. Se ia o mai. I le tausanga e lua awhe lua se fulu ma le tasi. Le vai te mi tonua lea le na. Ve vesi e tātou fui lele le COVID se fulu ma le iwa. Ia. Whai maila. E ko rua la ua nga whaile la momu ngā vive lele wha se se hina o le ofisa o whemaranga i ngā New Zealand ma wha awa lea antuai ma tangata o le tātou uturu ea o lea sa ia wha o ngaina le ula lea wa lau inda alo na wha msidonga lau a mantai lea son nafi ia le loka ina mo le whaantau sanga. Ia, sa whaapea lea o na ia lana paanga. I to tonu la ofiso whemara i ngā New Zealand i Samoa. Ia mao ila lena amatai loa le la mafutanga tau whawa lea lea. Mawhai iai, e to tongi iai tupe. Ia mo visa, mo tangata i fia o mai ni New Zealand whainga luenga, soli tu la whonoai. Ia, ora ngā. Whapupu usa o whamtaranga o kiri whikarango o mia i le mea langai makanga. Ioi. E whai maile whamatalanga. E whainga aluenga nei ni tangata. Na la veve i lalo le whainga tau whavalea lea. E sili antu mo le wha se fulu i tu la. Ile vaiaso. A ole rate santo tongiai. Na ole se lauta la i le aso. Se lauta la i le aso lo na winga a fitua so le vaiaso fitu se la. Le aise meka o se la fonga, le aise meka o se holiday pay, le aingi sick leaves. Mea umai e whai lano le kapita po lano le whala po under taraulau. Under the table. Ia. Ole makua maka o kia le, tui ngā me whapeni. Ioi. E i fwoi nisi. Wa taloka i fwoi le mea leo le tau whaavalea. E tau la maile le ofisa o whemalanga inga. O le mea la leo. O le mea le tate whai antuai. Tau ano ma mao lo tātou uturo. Mai ia i la tau. E le o iaini la i sene. E avantu waini whautuanga. Faa ofisa o whemalanga inga. Pe o le whaia lea. O ni pepa malanga. E faa wiatu. I le ofisa o whemalanga inga New Zealand. E o le mea le tupu. O mai nei o tātou tangata po longa i nei a mai e fosi alu e whainga alu e. E le aise to tongi e mau. Pe a ma. O le tūla whono e whaanta wai nei so i foma lolo ina o tangata. So stonga tangata. Tu salawa pe te ova i tono New Zealand. E mawhai ona e alu e wa i le foma. Te tana le whai toa i alu e wa i le foma. Ai si wa ukai. Wa laki ona o le tau fia lengo. Ana sau i lunga lengo. A wale vanga uka ua kua lengo. E reanga i re maari. I re maa nei. E whai e i e dotasi. Ai tau umai o tuai lava. Samoa, whamai. Samoan National. Nea, e ke mika i lai ko inga mele le tu laima. Makau kia. Ona. O le tau pui leo le ofisa o whemaranga i ngā New Zealand. Ia mai la tau ia na a fia i le neisori ngā tu la fon. O le mena le tau fia i le ingo le temile ni.
Ai ana fa pe ko makala la kiki mai ku. O longo winga. Ia ko le vona ta o tui le ia tanto ilo. Aua ngai ko foi le ko nga me fa ping. E le se me le me o le tau fa avalea o le menga ka o ngoi pupula. Io. O le menga ka o le fifi. O le mena e tau. O le alu ma le antoa. E le se ki kaufi. Ua fa apeanga ia. E vai untanga te samo. Ia e mai se lau. Nei o tanto wai ngai e. Tau ma fai mai se avano i tono New Zealand. E sila fio e a sola. An tau New Zealand. O le anta te tau whaalonga tui lele nisi. Ia i Samoa. Whamai puni. Ko le la vapo longa i Samoa. Ioi. E le se polonga ngā mea ko ke whai mai e eri i Samoa. I le se polonga ngā mea a whai ona e te ngalue. Mawala mea tau sami. E nofo whanua o tau ainga i nai Samoa. E laki pa e kongi e se ele kise po le cash power po le vai. O le ala le polonga ngai ke whamai. A wala umtala le whiso. Whamai, sol. Tele maanga i o ingi New Zealand ngofu. Kero le pārangi ka karangoi. Whamai. O le meanga e o langi kongo ngi sile whakule ai. E kere i o langi kongo ngi kongo umaluru ma kere me kongo. Whamai, o le mea. Le mea wala ina tō tele tangata sa moe o meni New Zealand. O whakule i. Ma, e lua mafu anga le ina sa tangata i New Zealand. Mua. O le sa ilinga leo le maruia. E whapewhen sa ini. Ave le whanau i le aonga. A wau New Zealand tele le awa noa. So, o le sa ilinga le maruia. Ai maisi. Ia le whanau ina i maruia o la tōlanga. Ina ia aua ne i ola. Fu i lele. E pio le la o le ola o le mola. Fu i lele o la e ringo la. Ia nga. E merkala le palang. Tole. O ke sau mai o Europa. O le palang i lo whakuai. O le whiranga whakuanga i o le Whitianga. Whitianga e umaloa, Whitianga Coromandel. Ngai e le Cathedral Cave. O whakula ele. Le umikarunga e ngofu kongo New Zealand. Ai o, kolu sulmong kupkausang. Hau sole. Ala koe ngā o langa le whio lai o koe. Whama. O lato. Ele o langi e le kise le mele ngofo i lunga le manga. I o i le pitonuda. O whaku. Tele. Mai, ke lo mako. E whai mako ko ngā kāpisi. O wala au ngā umala vai whai elan to mea. E ngofo i lunga le whako angalea. Matutoa ima whio lai. O whaku sole. Pia lai sere piko o ki rangi roke ngofo i eri. E whamai. E alanga usiri an kupo le anime tuteo mai i New Zealand. Ona o Samoa. O se kasinga o para kaiso le lala. Te iwa umka i le karangoa ni mani mara pārang. E sau mai o i antuno e mama. Sau le nofo i tono New Zealand. Whamai sa nofo lo i le motu i saute. Le South Island. Ia o le humalanga mai lunga ni. Ona o le fui i nisi mai lo lanto o turu. Ia ma le tali tonunga o lanto ia. O le vau matua. Ia po o le vau. Le ele. O i dai maua mai ele. Le ola fia ma le manuia. O i lan se se. O i lan se se o ka koe fialu se ele inge New Zealand. A fai o lenga e usu le maumanga i e so. A koe fai aku se sia kioi. Sa waka o se i whawhai mai whawhai mai mako ko ngā kāpisi. Ai whamai rau kara, wewe mea o kingiri ma. E rima se lau kāra. Eoi, koe parasi a koe kako karikimu voi. Po kako karipefu vo. Ngai ke vai mai mea ia. E ma kua ko uru arikimu pe koe ruaku ki whakimu. Ala winga le tala. Ia tātou mandala. I meni o tangata tau whaavalea. E le whaapunga whaperitani whamai. If it's too good to be true. E pe o le whainga kau whaavalea. Foi le whamai a wako kongula o lima se lau kāla a e whaangau mai e le lima a whetala. Le ise me valea i lau le langi a wako le vai asorangi a whamai e maura o lima a whele vai asofo.
Ya nga ko nga me vale ha ping. E va kung ili masela ko fa nga me ili ma fer va yeso fo por ma singa fong. Seni. Ole, wale van kalo ka fa yer ko nga karang ornga. E tai fa pena umale mele. Tai fa pena umale mele. Ala bi sili no fa no la va. Ona ole toi fa ye istangan te samu. Inisi tangata samu. Yo. Ai lo que ngofo mo kingo. Nga fai fu se kala va pe. O fa mungia nga le mai le. E mo kingo nga fai se kala va pe nga. Ko ui mai ida wala le. O le mangu ui ale mo e malo ai. Ale fa nga ida wala si. Yo, ya. E mo mai lo. Se si suinga ka kom ka upurna. Ya ona mo wan tula i le stela va pop. Le nga ile lo ngomali. O te mana malama le lein mo le meo le usu le vaviao. I lau wha timu i whafo i tonu le antonu une. Lele walanta mai le manu lu le wa amakanga sa. A whi i tenga lua i whafo. E lese mea whai ngofi e le wha timu mo le wha manu lu ina i whafo. A e mai la o le irkanga ka o ngai ke whenga luenga e wha koe le maua soa soma. Ona e vili mai le na tātou ofisa. O te fie sosoani atu tele. E makua i longo le ofisa o leo leo. Ma le ofisa o whemalanga i ngai to ina tangata whapena. Ma kampani whapena. A whio i se kampani o ngai whaia whapea oe. Wala umelta hanto ofisa. Eo, e le heimas whenka o le foina o le nā whaafi tauli. A whaifo e fia whaisauli poti i la matanga aluenga leo pisinisi a la manuia. Ia maleipa i todo New Zealand. Wala au le ovalu sela. Lua sela. O valuvat. O valu selau, lua selau, o valuvat. Tanga luenga nao le MBIE. A whaifo, o nai fia whaisau whaamtalanga fo i lele te le mana o i sila fia i le ofisau leo leo. Ia lau tangata. O na wala au leo le numera lea. A le Crime Stoppers. O le o valu selau. 555. Tasi, tasi, tasi. O valu selau. 555. Tasi, tasi, tasi. O le wa tanto ye le senturi. Lona luas forma le tasi. O le wa tanto il masina lona fa. O le tausanga e lua a whelua lima. A o lea e sau ilunga. Le mele o le fa wa lea e le sisamo. O le isi samo. E mautino alawa. A o ngi ngaru le farisa. Sisi ilunga o ngā lima. Pe ku whaakasi o ngā lima. Ma le maanga i o longa suki dai fai. Po o longa pure kasi dai fai. Oka. A whio whau leo i se samo. Ma lau numera nai pe o na utau. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, i o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 555. O valu selau, lua, 555. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le olua tasi wha, fitu lua selau. Po le olua o, wha 55, tasi 55 tasi. O whapitoa nei a le Tai Ping Supermarket i Henderson. Mai le aso fitu e o le aso se fulu tolo aperila mo ana VIPs. Iwa se fulu mara iwa sene mo fala aina somali e tanga aniani se fulu kilo tolu tala iwa se fulu mara iwa sene. E ia inga whapitoa. Maua lau lua se lau points i le ta seni whangu vai o le H-Bay Water po le tasi lita o le whangu susu o le anka. Le Tai Ping Supermarket i le lua se lau mara tolu Lincoln Road i Henderson. A fio mai loa. When you shake
Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alor so fu tatu tunu ile nei fo yaso o te fia lava e fa felo ai te o mo fai ona mafuta mai tatu por kalamele nei yaso te tasi ole areto leola ole fata o te tolu al fai upule ai ono e fa pea ia e mana tua o ia io wala uma ona fa tonu ai lea e ia lava o wala ale upu mo ile aso nei e fa pea fili male tua o le lalolangi le nei o le lalolangi e tumui filifilinga e te ala e loi li tai au a makaloa o au filifilinga ale me ke anga iai. Pe tai o tatou filifilinga e iai lava o na afianga mafuanga lea te tau o ngai fai tete i au filifilinga. A whapete filifili e whaia le mea sao ma le amiu tonu le aso le nei e te sele le fia ma le file mu i le aso atai au. A e filifili e whaia le mea se ma le amio le tonu i le aso le nei e te sele fo le whaanoa noa i le aso atai au. Lona winga e le mawhai o na tatou alo ese mai i mea ia o selenga o tatou filifilinga. Whata ta ingo nisi o tatou o lo whea ngai ma whaafita uli le taimi le nei ona o le unga o ni filifilinga se sa whaia i le tuanai. Lona winga, o le manuia ma le malaia o lo waso atai au e whaalango i le filifilinga e te whaia i le aso le nei. Peita, mene o oina mai tāua te le moe. Talu ai o le tangata o tā ua o tangata ngasala. Ma le vai tā ua whai mai tala tuspa ia na whanau mai tātou ma le angasala. O ke iai i le mangawa o tina ma le angasala. O kakau whangau mai la, ua already pisia i tātou le angasala. O le mafua anga lea, e whaale tonua ia i le unga le aso. Ke le whai unga se kakau ke whaia. E ke le trustinga o i whai unga ke whaia, pe ai whaia ko kasi. Umai whale aso. E se a whai unga e whai. O le whautuanga la mo o e whautuanga ma le tuspa ia o le upu le tua. A e manao e manuia au filifilinga. Yaso taitasi. O le lui mo o e filifili whaatasi ma le tua. Le aso le ngei, filifili whaatasi ma le tua. I whata oto le na whaitawina i lunga tu whai upu e 5 whapea. Ia e whatuatua ia iova ma lou loto atoa. Ai aua le whaalangolango i lou lava tamai. Minga e ke whaalangolango i le tua. I au filifilinga, ai au e ke whaalangolango i lo poko malo i lo masangi. Whai upulo e ono whai mai. Ia e manatua o ia i o wala uma. O na whaatonu inai lea e ia lava o wala. O tango paraphrase, ia ula ba upu tau e whapea. Sa ili lo na finangalo i mea uma lava e ke whaia i aso taitasi. Ai wha masangi o nga e whaalangolango i lea tua i au filifilinga i mea uma e ke whaia i aso taitasi. O na ia whamarikar kuspa ia, o na ia whaasino atu lea ia te oe, o lea la sao e te savali i le aso ngei. So le upula mo oe le aso le nei, a o e whea ngai ma filifilinga o le nei aso. A ua le whai kokasi au filifilinga, whaalo i le tua i au filifilinga. E ala lea, i lo whaatanga o le tua na te whaasino atu oe i le ala sao e ke savali ai. E le upu whapea e whaaloalo ngia e le tua i la tau o e i loonga whaaloalo i te oe. I noa e kango e kuua o filifilinga i le tua ma maka le asa pe le tua ke i loa e le manguia le ngai aso. Pea e le fisoasoangi au filifilinga. I noa a e whaaloalo whapenga i le tua o nga whaaloalo leo le tua i te oe ma whaasino oe i ala e te savali ai. Whawhitai le tua
E le ai se me sili ona tāua mo i mātou, o lo mātou filifili whaatasi malau fio. Fe soasoani lo o tunu i filifilinga o le nei aso o Yesu. Amen.
Supermani o le Peace Chapel le divang o le Woli sili oe tolu wanto ile polkalame o le Rachel o la vautantu ya pasta la faile kopo le Assembly of God ilano mole tanto polkalame. Yeah. La utalale mas na fai ile fana ile a sumale swa. Ilo ai tfu ile le malo no tango telefon. Ya no eventually na fai so lo tu moya no po. Mle. Na fai so lo tu ala ni le taya. Mle. Ai na fai so lo tu chile ai. Ade la fa. O kamanga o na ko ma sa sango la ko pepa. Ai o le winga la uta. E te la vea toi fu mtaita. Ile meale o lo te fa moi lo te malus. Ya e a fa lo te minute tasi le taya. E ma le minute tasi le po. E se mai ai. Ya ma le lo tu le te fa ye le fia fi pe asa uni ma lo lo. Ye po le te mi fu le ma fu toi ma le ai nga fa ile lo tu. Pia fa pia nga ko fi se lo ku ko ngol fa. E pule tanto ile si fia. Los fu tolu I tu la minute toi mai. Ile I tu la na anto ye los fu mal fa I tu la. Ai anka kongo fo ngai lu mo TV ba anka kongo fo lu mo le kerfo. E le kai ka ko faki. Ne. Ya, e fa pena se madan tu ile. Por grambela e tolo la ni va ngola. O de tanto fa mo. Ilo tanto poto mal malos. Ya wa wan wanga ka malos. Koe ka no mer koe inga koe fa fo ia kulanga malo si fa ngai si me. Ya ona ka ko fa pepe nga koe la vale. Dele. Talavanti na Canberra lamwe Australia ya test vale ma to yele to fa ya tu sama. Eu so ya fish. Ma loli te fa. Ma ta for family. Alo sina antimo to umale ma futo mele di vango la woli o ngalo. Tali tu lai lo to e da tu tala. Ma ia si uli lene fa fonga yeli tu lai tasi mal down lila. E whaatalo whaatu Samoa I le suafa mana malo I su keriso. O te wala aulia I le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te sasu maa whiwhio mai tātou whai sauninga, I le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga I le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu a perila, I le lima I le afiafi, o Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O e si la fia mea whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tangi
Samoa lau tapua inga me ona talo lua tuna mawhata ilo la lo whaiva o se whaiva tapua inga le mea moni e o e manuia tawina ia e mana toa lua tunu pele male tapua inga ia polo tino e malama malama o mata o mamana ia tafe toto ala manuia o la asama tawina ia e mana toa loa tafa mai ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua awane i o tafa moe moe i le malosi mana tua au au na le atua lo o pulo mai tatalo mo so taui Supermali na le tofaya fiu semo le tufunga le de fo ivango la woli mala pesi wo fa ina faiva tapua ia e male manuia pa jalvan tu ile usoya sala alessana sanele o lo tuina le fionga i le saoli ia tuala e au se talia mai nei New Zealand HD Roach fa jalvan tu le ia oli tofu e ono totolo le mau toina St George Utai America fa pefoi ya unto malavale mau to le vango la ya ola la lunch les avayana dei o vai sa lunch bol dai te ma fo pole al kimi ke pe foi la ka vale de kimu ma o fang susu met pusa i sar kampang vai o sola salingi camera au tilo le no pe ke ko su duai lungo wala ma fang susu nga ko e ka wai la vai oi e le ko kampangi o nga e sola ma fang susu la enka il tau fale fa ko vo e wa ele company no fa nga lo ngamo mo tono New Zealand avo e fe lo lo ana sa mo na ye a le to tele e mai le to o la lo tong ya ma sa no pe to lo to nei tonga na i nai St John's i nai Glen Innes ole me na ke akai so nga ka ngua kwa le lo li vo ile le la ku mo le trade ava ko i fang su son o ka vai nga kung a makafuinga kui o valola kamanga ki nganga le ki mu ai kui ko mare o faki va ya la se ingangi ke wa sulu pa sasa i dungo la wara kere ai va ya kunga ka e pa a ko ale me ala le pa mai dungo la wala longo wi va i fang su sur kampangi ke wa le kongo le pusa aisa ya ole tanto falinga le awinat ya le Tui amudan tutan tutalai pe o le sa e whaafunga i le tulai tasi e malatai ona le la mai a se yuli umalau leifi. O le whaalinga mo le tusi o le whawhirwhili ma le tusi o le songa. A wuri ngalo sa lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le whao whiliwhili e mau e whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila ma barua o nisi utala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawha ioi a le matai le whainga o whaalawelawe pe o whaai poiponga ma liu o le usiusinga o ahinga whesila whainga o Paulo o si i whaaloalo whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e le o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa foi o le tātou wala leo ile tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala mai le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu. A whai o nei makua e polo ofisa online. Ya ona e anga ile afo ile kuko. Tantala noa ya Siri. E mata ilano shopradio.samoa.co.nz o le shopradio.samoa.co.nz ya ona mawhaiela ia lea ona lafo tulau tusi e ina i lo mau tampo lo lawa ia po le tau antunu foi o loo e no pia iai ma e ma futa mai e le tau tua whaawau le le radio Samoa tasi lima i van tolu amo. Wao le pongisa
Whaapeo na puni tia lela Puaoa o le langi O le timu fo I ele muta O filo na moenga Tō whai malo I mata Au tilo tilo solo Ele taua ilo na loto Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Le whaamali eina O pau se mea ua o mawaina Whaalangorango mai Ilo utau au e te mapu ai Ai, se fulu se se I whaalawai Po ole ato whangu Pela vai se papa mafu Amu ia la salo Mo file mulo na masalo salo Se ia lo whamai Olo uola wale mawhai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina O pau se mea ua o mawaina I whaalangorango mai I lo utau au e te mapu ai Alofi vai mafia So o ai le taulanga o apia E la foa ina O ia o se tasi e le alufaina E masa e sai O lava lava e le taina Puno masavali Whai mai Le uso e sauia Le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina O pau se mea ua o mawaina I whaalangorango mai I lo utau au e te mapu Sauia, le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Ua pau o se mea ua o mawaina I whaalangorango mai I logo tau au e te mapu I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina O pau se mea ua o mawaina I whaalangorango mai I lo utau au e te mapu ai Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Le paolo, le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Tai Amaria, whawhongmai o talani mai au te Roni Sila O se tangata sa mo o whasalina nei le whātau sanga le whare pui ino o mai o nei tau tilo moni o se funumari lua mori anga lava ina me tasi I le so tanga ma se whainga teo whaavaleer i whao ngā o tangata e malanga mai I whaasor tula whono. O le tangata o tau fia, I le te mine le whae ngoa o le ngoa, whae loa le o le ngoa, sa e tau tino le moni o mori anga I lima le so sani ma whaalo te tele ina le soli o tu ungo visa.
Ono molia ngai whaonga o tangata e malanga mai whasotu la fono. Mana molia ngai tasi se whainga whaala tua se tangata whainga rua ngai malo. O whaatonu ina fo e tongia le whaafitala ia ila tō sa fia. Whaalia le pule ao o mori ta inga. Masu esuenga o whemaranga inga, Immigration Compliance and Investigation, Michael Kelly. O le tangata tō tasi e masani o na malanga tu sa mo mor filfilia mai. O tangata e whawhainga luenga ilana business I wari whale. Mai e tā wai e masani o na ia whaato sina mai tangata ni sila I lalo ni ofa mo le maua i o tupe la fuatu I la tu ainga I Samoa. I le wao le rua whemasu wha ma le rua whalufu tasi. O le tangata I le ngolango se isi o tangata la te ngā rue. Sa whawhainga rue ngai tangata sa mo whasotu la whonu ni sila ma langolangoina ia I se solia ia ingo visa siasi sa malanga mai ai. O le tangata o whaasalaina sa whaonga fo I tangata e maua so tanga I le ofiso whemalanga inga ni sila I Samoa. I le ofo ia o tau singa le lei pe a tāo sanga mo visa mo ni tangata whainga ruenga. O ia tangata whainga ruenga whasotu la whono e masani ai, o na whainga ruenga ina morisidia ma le whaasfulu I tūla le vai aso. I le nao selau tā la tu tongi, e matua e mawa lolo atu ma tu tongi pito mau lalo mo tangata mātua e whaatula whanuina. O ia tangata whainga ruenga e le e tongia I ni aso malo lo, ai po ni aso mai, e a ia iai. To ele a vea I ni pepo o tongi, ai po ni kona kalate o ngā ruenga. O le university le maro ni sila I sila ma le se furu lua piliona tala e lisi whātau sanga mo mea tau ma isi vaenga whaafitfita e nga waa awaso nei I le fitfita ni sila. Wa whaamatu ina le whainga malo so whaatasi e se fuafuanga mo le anga waa o le puipuinga po le Defense and Capability Plan e whaata oto e whaatu penga e whaaru mo le se furu lima tau sanga. Wa tau tino le malo I le whaimato ilo le fuafuanga I le tailu o tau sanga ai ua manino o le whola sanga o tupe whaaru sa whola siana nafi o le whaloa ai le o le whaalo mo le lumanai o investimenti. I le fuafuanga tisi sia whaata oto o se fuafuanga le whaatau ina ia ni whaatinonga fau mo pomu whaatuntunu o mamao missile systems e talia tua ini vaa o ringa te whale ele talia ina. O iei fo ini whaailoilo o le puipuinga whaafitfita o le a whaalau te le atuana a upenga yanga vaa I ringa te whale mo le whana ina mamao ma I vaenga SS I le isi wha tau sanga. I whawhiawhianga whapolensia o ngā maurulunga au kilani le ASP Polyfest, o te mai te pāsika e lāwalawa ina lāwalawa māta ina lātu o nganu, si siwa le pa o pāke, whala makari palau, ma whawhiawhia mani mita mita. O le vasto wai, sa whaamana tua le lima sutau sanga o le nei whaalinga o ngā pito tele I rolang. Silia marisuta si afe te mai tia o ngā sa awai, silia marifitsu fitua o ngā marisilia, ma le lua salau Ivas Furkulupu whawhiawhia. Ai tu atu o leo lolo whawhiawhianga. O lo ati na e fhoi mani te tununga mani wha ma aina o latu tumai wha oina. Ma maua ene sa o tanga o le whaalongono o lo latu whasino manga e masani ai. O na misia e tu tonu o potua onga. O Leki Jackson Burke. O se whaia onga le Polyfest. Sa avea fhoi ma se tama sa a waine whawhiawhianga a o ia onga maurunga. Sa I whalia. I le teimi sa amatau se tupulanga te le vou. Sa le mautonu. Sa le I mawhana tau tala I so se ngana o ona tupuanga, le ngana sa moa tonga a poni we. A o le Polyfest, sa avea malona wha malama o le avanua e a waima so tai maananga no. O le temine, wa avea mawhaia onga kulupu whawhiawhia lua, mawhaia e Jackson Burke, o benefiti whale a onga e maumai e matua I tāwo tele. Mai e tā wai o ana tamaiti umasa a wai nei kulupu whawhiawhia, sa pasi umasu engor whawhsengana o ngana Britannia, I le vai tau mo mua a onga. Ai ui I lea o ngā o ngā ma o onga o le Polyfest o whita iai matulanga le mautonu I tūtau tupe. O lapata iai e la tō wha maa papoina le whaalinga o le Polyfest o whita iai ma whawhitau I tele tau tupe e whaata moe ain. Se atu ngalunga sa la ngā I le whonutanga sui mamalu sa a waire ko wana silio ni sila le sui palemia ma whai pule sui os whono whon whaatolu ma sui o whono whaaloto I whale. O le 2% o la fonga te tongi o loa o le a whaamalasia a Amerika I o loa fiti. O le a fia tangata whaatau I a Amerika mwhai whaatoanga. E pēna sa whaaria estasi o kampani pito tele whauru whafoina I le o loa o le kawa I a po le awa a fiti. O le whaatonu o le Wakanava kawa, Simon Lomaloma, sa I a whaalia de le Joni Sila Pasifika I whaapea. O tupe o la fonga I o loa sa whorfoloina I President Donald Trump I le vaso mawai. Sa mafo si atu tuwale. Ma a fianga I tai ai whai whaatoanga o le whaawa wailea o na whaau whafo atu o le wha ele leanga.
o Amerika o le māteki piro tele atu lea mofiti e whauru whale i eilana oloa le awa. I le lua mai tolo kampania whauru whafoina le oloa e awina atu i alato oloa i tutono o Amerika. Mo atu, sa le eiso alato popole tele winga i tupe whala fonga i oloa. O na sa le eini tupe whala fonga i alato tongia, ai a whai e iei foi, e la iti. Wasuia ne ino whaelo e Trump, ana tupe whala fonga i oloa. Sa mo atu 10% o tupe o la fonga i oloa sa wha malusia, i la so limo aprila, ai o leo ua 12%. E amata wha mamalu, i la so se iwa o aprila. Ia taro talonga sa whato i lalo e laura kapita i tō fitu ta maa ta ele Black Fern Sevens ni sila i Australia tosu tasi fitu i le sua ngā champigno le vai o le tamarasanga i Singapore i le pola sa. Tasi le aso taro na wha mautuina lo lato manumalo i le champigno au au le tamarasanga atoa. O te minei, o le a wha mawai atu ni iso ta maa ta iau tū a ele i tue wha testasi. Mo le sua ngā champigno mo le i pola rangi. Ola la kapita i tō fitu e whai Los Angeles i masino me. O le AOFI o le Black Fern Sevens au e whae pitorunga i le tamarasanga whai o le whasalonga maasani o le tamarasanga. Sa whapali nei ni sila le paleri o le champini o le tamarasanga atoa. I le tele atu o latu tongi nei lo Australia le o pito atu iain. Ma i le ono le tamarasanga le ruafe ma le fulwhai le ruafe ma le fulrima e wha tamarasanga sa manu malo le Black Ferns Fern Sevens le va api ai sa whai ina i Australia i tamarasanga lua. Wa e valu e pitorunga, i le whaasalonga masani o le tamarasanga o le ato wivi le vai o le tamarasanga Los Angeles e whaia le masina fou. Ai e eisi vai o teina masani o le ale tausini o ain. O risi Pauli Lane, Kelsey Kinetti, Teresa Stefano, Diz Whaleafanga, ma alena sa ili o le amisia ma le tamarasanga. A o wa ile lato taula inga no lato tiute o le kapite tu Samarilima, i se tomo whainga ina iau fia i le au mori pui o champini o le hipororangi, i le tamarasanga le tausanga nei. Ai o Georgia Miller, ma Stacey Waka, o le aliliu le lakapisu malilima pea mai le tamarasanga Los Angeles. Ai o Michaela Break, o le aliliu te aloliki i le awaiatu le awa te maatai, a le Warriors. Ai o le tamarasanga awai, i o solai mawhiti le champini i Singapore, i no manumalo i a Kenya, i le sua ngā champini lusu tasis from le lua. O le alo sa Australia laulo i le lakapifa Amerika le NFL i a la fonga Jordan Mailata. Sa ia mawasi telefoni mai se isi ona usu sa mo i Australia. Le ua filfilia nei i le awa le LA Chargers i a Jordan Petaya. I le teiminawa sa sainia i le sui mo mua le Wallabies i lana kon kalate ma le kalapo le NFL. O Petaya o filfilia nei le Charger i na ua mai au na awa yatu i le por kalame whaavao malo. E sa ili ina awa noa i kalapo le NFL. O mai lata o se uro i tangata ta alo Australia le ua manu o le champino le Super Bowl le NFL. I le awa le Philadelphia Eagles, i no mana malo i le masino February le tausang nei, i le sua ngā champini. Sa i whari ai, sa i o foina i ape teia ni fautuanga, i no wala tala noa. A le tamanei wa whaelo i la fonga Jordan Mailata, i le whaamana sa au whari lilo, i tua le manuia, o lona manu malo i le Super Bowl. I le teimi ilunga le poro kalame ale The Morning Shift. Sa whaelo i le tau le luas fulo tusanga, i le tau talanga sa po ina stanga te sa tari malo i langloina le All Blacks. Ma a vei ma wha marasi au ilana te alo. Sa ia whaari ai o lea ta tau talanga, sa whaia ri tumari lua tau santuru ai. Ma o talonga uma te alo i le NFL, e whaalongo longo i lau i le tau talanga, e pio na vei mana me masani, ai le whaia se talonga. Talana na yaso, iai le file e mui tang ta uma, manuia le so. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le te milunga la wanti le radio Samu le divaingo le wuli o le was fulu ma le lima miru te bute ane ia le July lua. I le wuli reo le aso lua so valu o le rifo i masina o a perila lua afe lua lima. E masani o na tanto filo i le aso le reima le aso tofi. I vai aso te tasi ma le tautua ma la unanga le fionga ia le luma iava maina vai. O lo whapele o nā tautuina lo utopa ia malo utopa malu i meo lo tupu meo le an tupu. Ia marisi o vaenga o tūnei mai lo mara i tonu o lo tātou tunu i Samoa. Ia whiwhilanga ngā li vaenga o le au. Whatala whantu i o lo whatasi mele fionga ia li luma iawa. Whatala whantu li lo malo le ngā lue. Ia malo fwoi leo na sai ia ua mawai anto fwoi le whai unga le viaso. Ia antono le dau tau whio lolo mai le pisi ia ma le whaat le tonu me o winga o le tau i nā ia o tau i Samoa. Malo le ngā lue. Ia, talo whaila o whatalainga whonga mua le nei au li mātango fia le alo whamaleanga leo le tua. A talo whafo isi o tātou watunu o lo mai mo whaafonga mai lau tapo inga Samoa mai New Zealand ia elinga te lea o i tu e fia o langi o lo mwhaiona maa wai le tātou por kalame. Ia, sao lei lau tau whaafonga mua o se taimi mānai ele nei anafi ia whaasolo mai le weekend e o mai le nei taimi ia sulu mātango fia le la i nei Samoa ia e whapea fo i o na mālu le savili e mo ia lefe mai isi wa esengi ko inga vela ia o tatou ia i swing o le tau tatou ia i lalangi o lo whapea na o na whaatuptupla ia pele vela o lalangi i tūlanga o ngaonga o swing o le tau na o mafua anga e pei o na whaaleanga ina i le sio manga. Ai o le tūlanga i le tau nai Samoa taimi nei whonga mua o lo o mātango fia mea uma i le alo whamleanga leo le tua manatu. Ia, o leo o sui le taimi ia o tau, ngō wawave mai ngele ofisa, malo manatu. O le awhalua mātoua, ai o tau manatua. O lea na whailoa mai le fionga le lipule. Ia, o leo a taimi New Zealand, taimi whalele wa, te le wawe ia le i tūlai tasia o tau e po mātou. Ia, ai, taimi lan nei taun awhal tolu e whai ilta po kalami. Le laua, o maua i le nei vaenga o le aso e pei o na sauni uni mai fo iniso tātou atunu o mātau i nei manitama loa sto lua. Ia. Lua to ina le markets. Ia. Ia, o la tala wha mai o lesi wha mai kalo whalilo. Ia, o lesi wha mai kalo wha maina. Ia, wha maloa saifua. Ia, na ula la ate wha tau sa taamu whailele kau. Ia. Ia masina fai ai le markets. Awa ma ngai o umu o fu e mai. Ia. Ia, ai ma tau tau i e no masi vaenga na. Ia, wha mai, ia, o le whakari mengi i lupo kalame. Ia, whai mai ia tapo kalame o whak, ia, sao lei, e uma lei matanoanga o te lei whasiri suafo nai tamari. Ioi. Ia, e na, iei fwoi leisi na maha pe tau i fo i taitaulanga neia. Ia, o le fai whatatali mai o lona winga o nai tangata ia o lo whapena on se o maltaim Samoa le masa ni tapo kalame ali funga mua le awhalua. Santa taua lilo.
Te lo po ia o wele no fu ia fala o na le la tai sa tu na ba ti nei fala o fu fa na tu nei to in ele yo man to le na kia nga i tua ia le tai ia man to fu le nei il te mina tu sa le ata to le nei le tanto daylight saving isamo pita ya o le da wo to su ia te mina ma na wa fa tu ma wi nai pe le tanto te ele o su ia foi le ia onga tasi ai ya ma le taimi nei ni sila ia e fa tala fa to nei te mai e pe ona e ta wa ia ma le to tele ma le lasi o le tanto o tono ya o lo ma futa mi le divine la wo le ngante tono ni sila ya pe fo ia tono ma lo le soi fu ma wia ma le langi ma ele va son sim va nei ya lilo ya tono les frile lo to po male ya o le nei se tasi ina o mai ale tafilo inga le so tofi ya le nei sa no e fa pe I os frile la volanto io la so le filo ye le vainga fa le fa to le to sa mo o tasi po le fast ma le singo to stella ya le foi la na mata tu antu le pa ia mal mano le tu le tulanga foi pe ona sa ye ya fa tala noanga officially na tu inatu a to ai foi ma ditali na tu ina mai le su ya foi pule o le fast to luas fululente te fonoile sunga ile la auli ja ai ese mai le fast government o le manta ina le finga malo o lo ye te me fena e sa no ile filano no io fidangano sa fa alia mani mata un po foi sa lo te ile to filo inga le asfree Ia, e pei lava ona masani ai e le tatu tala o le aso lea o le porkalame fa ngā solo le fufola le fala ma tustala. Ia ale vaenga fai al fast. Ia ile fio ngā te fono, ia la auli, ia fa pia foi ia sui fai puli. Ia ole ngalwenga masani ia, e lo foi mua lava fonga mua o press conference. Ina ne e awa ona manino e awa ona manino il tatou atunu o le galuega tatou tusitala mai se foʻi ia le aufaasalau le tulaga foʻi lele e lega o lou kago aku si le press release pe kusi au issues pe tusi sau faaupuga foʻi lele fia fai mai le atunu ona kogi mai loa le ia makou ma le manatu foʻi lele e nana au mai ia ona faalelea lo le iluga i le tatou media outlets Peitai, e ao na mātou e te tau o na saili le moni ma le whamaoni, ma siaki le information, ioi, le credibility o le information le au mai, po le whamatalanga le whamatu mai, iai o moni ma whamaoni, e te tau o na question, e te tau o na whasinia, ia, o le ala ia lai o na, iai la waltu langa le e anga iai e whola le whala matu stala, i le por kalame foi o uma ona fausia ia mauafua mai le vain fai fast ia o lou tapa mantua o le aso faraili e pei o le fasili mua le amatou tustala o le e matou uma o te ilo le fasili ale na ngai uma o ina ua vaaia ia finagalo le tatou atunuu ina ua molia ia le afioga i le aliminsta o pisinisi ala manuia ma leipa le afioga fale o mavaega titi mai atafua. Ia, o le ana wa ai I finangalo le atinu, peise mata upua tā ua ia I lato, e whapea mai. O le ai ana whapea e mawhai ona whai e le fionga ia la auli tūlanga le pe on whai e whalo mawainga. E le se bevesi o tātou atinu. O pui ala ena ave ele malo le atinu ilunga. Ia, o mātou umalane, o ile line of questions ia ka fesili le na tustusi mai I mata kuna la fo mai ele vai nga fa fai ia sa fa pena ona mua ile mata pule o le asa fina ngalo le fionga te fono ile tunanga le peta ia wa mua le va al samo observer ona o lai tuli time fo ile ia la to interview se isi tangata ma fa tanoanga lo fo ya nga ia le tali manino e manino tali le fionga ia la ulen manito olona fina ngalo o le tasil nam ta wana au mai olona fina ngalo olona afianga ele oni mea o tuku pe o fa maonia which is sa ole ia ele oni mea o fa maonia ia ole na tali ia il samo observer
ia ua au mai e foi la e peita ia ni pe ua umalo le tali le fionga ia la len mali to e pe ua nga i melo le fionga ia te lupi ile lona langona foi le fa mai o tustala o le mimi loa le mata upu le nei e ese molianga o le lavea o tavali ese le mea le mimi loanga iai o le upu le fai mai tail pale mene le mimi lo fatase ma o lo mata tustala pe o se tulanga fa penale na nga i mai ia le saunanga le fionga ia te lupi ia wala fa solonga fasidi e tu sai mata upu na fatula i mai e le vai nga fa upfai ia ai manatu fonga mua e le tauna tu ina i foi lalo le tulanga le Madi i lo una langona na la yona wa tele na fisinia ia o kele mai kala fa me lo fia pok ia me o fia poko kele o kele atala wa le anga mai fa kunga wala la fo mai ia o lo fia poto lo toma fai ai o la tele fa alongo le ya to le sa alta pulen ai ile ala o la utu ala o la ofesidi ina o to te tau mta pulia mo ele o tata le mimi lo ale mata o le ala le na emoni e sa o le ia le upulia ese monianga ese ia monianga tau i le lavea o ta vali ese le monianga le fionga ia lauti peita iani i le tuli atu o lo manatu mo lia fale o mavaenga o mo lia fale o mavaenga o mo lia le fionga lauli al malitoa i lo langona ona le tinai mai wa me sa wale ka o le tinai ia molianga e mo ia le fa mautu ele fa mau ni molianga awa mautu molianga le ave tai fa msinonga ai sa la yona mautu wa lava le mau le e fa ele molianga o tangata e pe yo le na la fo mai le fionga ya telo e mai o mato ele se e tulanga fele le wa mato mimilo e fe mai le fionga ya lauli ele se alufanga le mata pu ya fale o mavaenga o le tupo vai tangata wa la beta avale wa tangata wa afia o lona o le mele tupu ya te ya ele wa ye molianga o le e tau mafai e le lopo le ale tulanga le mafua ya na punga me lona ko e lupenga o fai mai lo mal fa punga le o inala le na lai ona o wanga tuai lo la uia fa matalanga molianga a fa pe mo na yese tang yo e wa yele tang o yo na tang le ala le pule on le tang fa sanga le fionga ya la uti o lo no winga la wa yele tang o lo leo su e mai moli mau ina ia mafai ona tilo leo pe ma lo sile mau e ono fa mau ni ai le solitula fono lea ile fa masinonga so ava aila leo ile element ile elemengi e mamafa le mau e ongo fa mau ngia so avelola ia leo molianga ia kai molia lo avelo molianga i fa masinonga so lala sa ola fionga ia la audi ele mafai ona ta usalaina se tangata se ivanga na ua au mai le fai unga le famsinonga peitai ua molia kukusa le ia la auli mafale mavaenga ilea molia fale mavaenga soli tula fono le wala vea ka vale lai manu tangata molia le fionga la auli o le ua ye le tangi ua uma ona fa mautu molianga leo la sa uni famsinonga ai pe wa to tala mai la le tulanga le ma mai elo e to lupi ia le tulanga foi le fe mai wa mato mi milo mea o fe o ye le fa maun fe o ye le fa maun a fa ko ke le fa maun o le fa wo sa no le mai ya fal di vai ngol le nga o le tutulia le sa no ngala vale komisina le mata pule wai pe o le na mai tawa tu foi le as for way e pe ua taulangona le tungalunga o le suitete fono ia po le fionga foi le li fai pule ia toi lupe ona o le fai mai o lai tangi mai le toto le tamale a leu te mauti noa ma wha mau nia foi lunga o wha mau o le na sauno manino le fionga le li minister tanga alwenga o leo ele o lava mau e sa o le tulanga a lilo mai
ele ole mata upule le moli ele fionga ya la Mari. ele ole mata upu foi le mali o tu pa pe po wa ma wase si wa mali na mali wa tu pe ole tang ya le pule le ma fuai ile tulanga foi le e pe ona ye moli anga ya na fatula ile ole ile moli ma le foi ye moli anga ye moli fatase ma Samuelu ma fe pule ai mali o fata malama malisi le faina ya me ia tu sal tulanga tonu ale na le tulanga le te fa pe mai ile mata upulna ile se maka upunga o faia ia la mo se me ele se me o fa o wi le se me o fa o wi no te lol me na le na ha i mai ia le fionga le suita tai fa pe mai fio ye fa mauni wa maliu le tangata le la wa ese ala le mele moli ai le fionga la le malito ese mele wa loki e ui e yailo na so tanga ile mata upulea but e ese moli anga ye moli le fionga la uli le i ele fa mauni ai ele fa masinonga na moli anga ola ave kai proof e avatu e ma wale ole o fo ia le ma wale fionga le te fono le fast beta o le tulanga tonu na nga i mai ia to lupe ia mato o le upu o feo i el famau fai kako umai kong ol pok tato umai au fia i tato umai tonu poto lon fa no ngana o le famau fai ko ke le famau i kula fong ko e kula fong ia me famai to e tula fong ia men fe tangata le famau ni lumo le atua ia ngalo fai le ia o ko ma ko ma tato fana o la le tulanga e pe wo fa lo mo to ina wo fa pe alo o ile ila o le attack le mele le wo fa mai usa le wo pe e anga i mai amato manatua ile mata upule na fonga mua le fo na ia to fasilingi ia fo i mato pe mantua le saunanga to pe fa mai me la men ko le ko ke fasili ile komsina la men ko le ko ke fasili komsina o le le na fai mai lana upu o le fai pule le tawale le fai pule na le vea tu o sale wo so lo le keiso tu ia le na utali e langa wa no wa le fai la so engana no fai la so engana mo fai la so engana wo mo watala fai mai e ke le yo le fai la o e le yo le fai la o le so engai ile mali wo tu ia ai uma e wale ai uma ni me o le fai la o inana nga ilo ila uia so suenga o walo fasiringia the process of finding out so suenga leo pe moni ya tala pe moni fa maonia ya tala o le opor kom sina lewa ele aise olana tala ia na fai mai na wa avatu le lipoti ato al mele e unknown na ele ilo po o ele ilo o le ukuta uana e unknown la le wingo tala ele ilo po o ina la vea hit and run Kele yo hit and run ol mea ngale kupungi. So sila fia lilo mai ava o se case mua mua lea wha apea o se hit and run i to tonu o sa mua taluon tanto tuto tasipe taluona soifua mai lea tunu ufa mole. Ele na Paulo o se case. Ele Paulo se case ol hit and run. O le se foi tulanga lana fama o ni mai foi el komisina. E ai foi unsolved cases la ia le taimile mai le fia to sang ele I maua le fai unga pe tai o le wa question mato pe la me mato tele o ai FSC question foi mato ko la me ala ona le o FSC le pale mi la me ala na le la fo FSC na le ele pale mi e o tata no foi la ngai ta wal mta o fa ali mai ele fina ngalo tata o tunu ma tele mai e fam talanga fo ina lele e tato tustala o ma ko le mimi lo o ma a ko fa kalanga no le ai mani no yel facility sa mo observa no to lo ina tu ina wo fa lo motua a fa peole wala mana ye fa tali la uli na mai o lo na lava le na fina ngalo la uli ese almo lianga fa le mabaenga ese anga ia fina ngalo na la uli anga va ala va ia la foi na famanino mai foi la udi ele ma fai ona tau salaina se vanga na o ave le famasino la sa na sa pa wal me ngo kam fai famangingo aku same
same thing, different molianga, men tupu. Ole me tas wa molia fale mavaenga ole soli tu la fono molia le fionga la ole maleto wa soli tu la fono ya ole e uia ole langona le na ola ulia la na fali mai e fa pe mai ya esse ma ole so pula fongo fale mavaenga male melia wa va aitino la watu ole mele tu puia kwa le loa pole akusa ole manatu ale na ola ulia ai ole tūlanga wa tuputele ia wa ngai mai lo le fionga ia te lupe ia fa pe mai lo ole lana fa upunga le mele le tu ole o to ia fia im tato mai tono o to mai tono putu ia pe wa mi milo ia ne mi milo nei le fa matalanga ole tūlanga fele le fa manino tato Ioi, malo sound la ngai leo te mo foi leo tanto talo no ai le mta bule. Se le tulanga o le tanto te anga I foi le ia wai tanto foi le titi tua le no ia la ngai se le mele talo no mai le fisili le tu inatu. Pe o le a se la ngona o le sunga I le la auli. Ele fai unga le sa fai le ri fai pule. Ya, falo ma venga po le ministai no la vel ta vale el mtanga wenga a fia I tangata. Ai o koe me ia tanto wanga I tua I le mta upule. A ole ia se keiso le mta upule da ile a fia I o le soifua. Ona ole se moli mau tutu. Ele I fai fu I se fa msinonga le lo mai. E fa fenga ka ko move forward. Peva pe ole fa pe mei I le mta upu ale tasi le maliule o si antali I le po stalavola. Ya, ole e pe ona silafia. Ole e molia ia ila tone molia ile si o manga ole mata upu le nei. Ai le ole mata upu tonu le tu sau au tafa le ole mata upu le Ele ole mata upu tonu. E mana tua o molianga ia e a foi nei. E matua e se mama o alfa matalanga molianga ia molia I tangata nei. Male mata pulea wa ole mata upu tonu ia o inga mali wai kua. Mari. O fere ta avale na mali wai tu na maua se fa se so enga leo wa mauti no mai ole tangata le mali wai tu wa molia se sina mali wai tu le se me fa penga. Wa ave tai le keisi na le se me pena le tala leo ele lava le mamafa o le maula ai e prove ai le fa upunga o ai na la ve ai ia tu le ai o lono winga la a tu se fa matalanga la tamai lilo maiava ma le fa funga anga le tu ele ai la se me tanto te toyo I foi le mata upule pe a fa ile o lava ma se ivanga na wo ini si ma we ese mai I mau ia ua o tu tono mtanga alwenga o leo ole tau ata maile wa a manino le fa tatia o te ofo ua pe a koe fisili fo se sil mata puale tas ele tata e moni oi ele lo ke fon ka po wale mo mo fa ilo mai leo pe tatu te mana na o ai pele ai langa o no fisili ngia kom sina o tuana ya lua o a foi no toya ngai mantua o e fonga mua ole fa pungan fai mai ele fionga kom sin lango sa acting le taimilan of sin ngai olana fa pungan fai mai ole executive ato leo ya mantua o ole au bainga ye tai leo it's tono executive ole executive leo ya almtanga wenga ole sa fai ele presentation ole case le ina wa uma mai le so enga le traffic malilo uma mai so enga le traffic ioi ole fainga atoanga le na fa manino fa matala fa at the end ole upuale e te tau ona fall ia ilo tato mafofonga ole upula na mai oi e ui nei mea umana fa atino ole o e su e mo so e o mai ai terminate e unknown ele lopo ele suspect ai sea ele lopo aina la via ele lopo ka vale aina ele ai ma se fa mauni o ava pe o melana na la ona utali ya ile fionga te rupi langa wa una o aule tutuli loa in mantua foi e saule tala matai yo talinga ona tamanatu lea
e te tau na fasili tuli e komisina ile o mau ia walu foi ele fionga fui abaili i taimi lea ai o le tangata na o iei la susuenga o le komisina langolango ina wa acting o fasili lo iei mai makwale loa le pisa ma vevesi ai o le mea piko i silinga ka ua na le tau susuenga o ani mea na fai Ia. Ona whamatatala mai lola i leo mea na. Lea lau leo te whamatala atua le nā lai ona utali atelu po umana ofisinia. E unknown. Ele o mai ali kai miningi ei ele ai ma se isi a wailoa whamaunia. O le ala whale nā wale ave ai leo le mata uputai o. Ai se ala le mea wale ave ai. O mea nei ona tupu mai ai. E a wako le lopo e kakai whasanga i ingi molianga. O a molianga. A o whea mau approve ingi molianga pe whai ele se suspect. Nga pawa me nga bako fama singonga ave fafoko me le ako pa le winga na le ole tala ile tulanga le au mai pele issue le ai ole tulanga ta ua le la fama nino to a fonga mua ole tali oli ol mata upule le ye molianga sivainga le tali oli ina ua o mai moli mau fowi na failunga online ia lea lai ona mafua molianga le tangi ia le ala fasanga mafua i si molianga ia ai o le tāua ele mawhaifoi ona tala tele makakoti te o le case le la tusa pele o ye se case alanga le loke maka uia au ainga ti o wai le wha masinonga le mata pulala e moni ele upua ale fionga ia la ule mali toa e musu foi e tau talai i le tūlanga lea ina ne te i ua whainai ile mata upua ia ile tutu sol molianga ma fale ma vaenga ma le molianga le fionga ya la ulian mali toa ese molianga traffic offenses ile no man lama o mea ta avale afi wala bel ta avale o la ya fa inga tangata molianga ino falo ngo ya yo le ave ta avale mata tia po le ave ta avale fa matala u mafu ai le manu ma le ave ta avale fa tamala le molia ile fionga le minsta ai ole molianga le fionga la ese mao le tama faile le molianga na ye le molia fata se mal to fale mo si molianga fonga alternative charges fo wi tato fa la wina ya ole na ese la molianga but the thing e kuli ile melia o ngaleti nai mai fa mai ele o molia fale ma vaenga me ka wa ila wa ya ko la wa ele me la o ya le fionga la ele lo pola me ke e molia no wa mai ale su enga leo wa yai le tangi wa yai mau wa fai molianga molia falo ma venga soli tu la fono molia le fionga la u soli tu la fono ol tanana ole fa pungale le tau au mai le fionga ya telupe anga va le fionga e fai pule e lona manatu bawana me na o faso so yai ne i tai seina tata watunu le le mi lo le media se mea o le info le sa wi fafo pe ya na o fa ya tu le ro ya matanga tata mta fonga bua ele fa pe ngal kongi mal press release no tata te manana tata te no fo ilalo e avatu mato fasili ai sa na ngai le me ngal kuskusi ya ele mongi ke o kongi mai fafo ai tata na tata siaki e o ai li poki siaki e scrutinize le info yele tulanga foi le taun tato tilo masiaki ma va ai pe moni sa o foi numera sa o kaunga yele kako analysis e fai ya o tulanga umana fai tu stala e pe le fia tato tunu wala la me fe me tato fi poto ele a faina le tulanga ya cha ola le mawalunga yo yele tala ai pawale mea ia malam la mal de tata tunu il tata ngalwenga lona lua awane ifa pe el tulanga foilele avc na mato o ma ko le ko ai nen ko ia ngile le lasfarele o mato mi milo ia le mata pole ola yele case ale wolo ke fola au lime pambol moli o molianga le foilele le face media Ioi, o le matu te fasilia tu. Lana mana ia le whamtananga amata le fionga lauli. Ese a ilona tatanunga na, lana maule na, e anga wa a ia lauli ia. Ese a moli anga whale mawaenga. Ese mele moli a ia.
Malo. Ia e pe o se fa pulanga fonga bua. Ele fa pe o ta manatu foi lele e fa tau matatau e fionga e li fai pule ma tai ma sui tai o le vai fa il fast. Ai o le fa pulanga langa e o pe o kele mai e la makara o kele ala mai si mau mea o sa o tu I amato against us. E ona manino e le o le anga le na lai ona na fai atu le fasi. O le o pe ku pe o fenga le pe o ku inga mai mato. Ai o le anga yo le fasili atu o tusa o tau fai molia o mai e tangata to lua na la so fina ngalo I famela tunu le leila falo mavaenga le o malong molia step down fa mavai mai ala o fionga ia na va al tali la out ia fonga mo o la o tali la fasili le fai mai Ia e man tu fu I sa o le tangata I yon langona tonu fu ia le tangata I yon na manatu ai o le si vaenga o la ofisili ai le mo se mo o to o tu ia I mata upu po molianga ia o le minista male molianga le o le afo o le te fono le fa tu le tu sa mo o tas o la ofisili e tu la I umal fam sinonga I mata upu ia po molianga ia tali ia o le sa o le e tu la I lumal fa masinonga po o fea la ma fea ta to te fe to soa I fa pa utolo loi le mata upu po mata upu ye lua at the end of the day e sa no lava le fa masino ma le fa masino Ia ona tanto I loa I leo le isi la sanga e po angi mea ka ko ke vevesi le nei teng e le su iai le mata upu o I luma le fa masino e iei ni mafuanga e ono toi ama iei tua se mata upu fa apea po ni mata upu fa apea li luma iava mai iau tanto fa masino nga ina e tulanga a fai a watu mta fa te inga molianga le fionga ia lau le manito a fa pe a watu ia molianga ia o molia ila auli ele o mlava maua leo e ono kongi mai fa for fa masino ele o lava tape nanga leo e ono tongi mai fa for fa masino ai a fai a watu ma losi ele maua leo e fai la le fa ai unga le fa masino o ina la fu ai le ma losi o le mau le mautinoa e moni le ai ma se tu foi le masalo mi ai le ma o me umana la lo te fa masino fa pena fa la molianga le fionga ia fa le mavai o tangata na ia le taimile la be ta vale o tangata la sai tono ta vale o le ana e moli ma uma me uma nei pe ave tai fa masino il fa masino ia molia ai se le wala be ta vale o ta vale el malo o le manu nu tangata e o ile ali minsta o le foi na manu o me uma na ave fa masino e abatu la fa masino e tilo o por fa masino ia na eva ai tinoa o ma sa e tu ai tafta fa io ama ina ia awane ele tu fole le masa sa ai awale ele kala fole fa menga o fa longo ia ke ai o sa o fa mai ke o ama e makua isu e mama va ili el fa masino mena me fa nga ia la nga kongi me fa foi simata ai se ele o lava ele ma e ele mau e makua le lava le ele mengi le mama fole mau malona malus e ma fa io na fa ma nia le soli tu la fon e foi isi I tunanga foi lele o maku ya le sol tula fono ai abatu le mau kwa vai ele me fai on fa ma ni ai kasin nga me dismiss io ele me fai e saule si komu mo fa mai langa mo mau ma alai lo mai el fa masinonga ile tulanga o mea tau tula fono e va ili ai le mamafa ma le mama le fa maonia ma le fa maonia le masalumia ma le matua le masalumia o mea na e tau ona tilo tilo I le fa masinonga I lana mo sana fa iunga o le la te fa toi fa pe la ofisili la le fonga mo esau e me tongi mai fa fo ke se sila fira ke so si tamali I foi le na mawai fa la o fa sai ia talo ai neia ia makua I makua ele la balma ele la balma o le lentes mesonga o le fa le ngai na uma molia ai se e walele e aku ele o yeise me prove sa nga mako maua I lima o tangata le na matou maua le tanga o tangata le I le aisa na matou maua e makua le lava le na lai ona ave ese le lai ona ave ese molianga mfa le ngai na ai a fai e malo se le maua leo nya manis ia o lona winga la o le e fai unga fa masinonga malansa I linga
I tūlanga umai ai maua leo ia tu inatu. Ala do ingala tu I si tu le mai ava. Ole vesi nei tātou ma ava tu a mai fi ngalo. E lunga o mene o penga tawhai langi e mise lunga o le social media. E ngata ia I lunga ina mai le o tono le whaamsidonga wai. A tu mai le lo ia a le tu a leo. Tu mai le lo ia a sui fai pule po le fionga le minister. O ila to ia o lela a tu I tonu wha maunga mamak. Ia ona fai ila ia leo le fai unga le whaamsidonga. O le sa o nao le tanto mta. Pule ka kewe vesi ia ngi ko kiki fia se lau kausanga o ka ko vesi. Mea nā leo te whai atu ai pia I si o tatou atu nuue e la lafo mai tala. Ma whai mai. Ia, le whawhiang ko pe pelo ngai wa maua sulo wa ta wa so na wa maua o le ala pule nai na la vea ile tam. Ia. I o maletele o le mau tala na whai mai. Ia, e whai mai la ia ke e tali no o tali ia comments no o tali e te whapea. O la tali. A whai wa e mautinoa, a whai wa ia te oese mau tutu, na e wa ai iai, o tupu le mea lea, o le tau whale ale pule na tupu ai. Sau e au mai au mauna I le ofisa o leo, whai lau tangi, whaulu, whaasanga I le sui whai puli. O na awele le whamasinonga. O la tali ana tali atua I tele o tangata. Awai whengofia inga whamai na whai mai na tatou wha ai atu le fake page le sau ai lunga I whaupunga na. Sau role I lau page whai mai. Lau whai mai le na sanga pepelo a le whai mai iu. E le o ni whaamatalanga aloa ia. E le o ni whaamatalanga na avatu I le ala o whaamatalanga. Whaateta inga o le matanga luenga o leo. O la atou e o e whai le suenga. E le ila veaku au le la famani no tula le mele le tefsin me e le ila veaku au le ponga nga ka ko ye umma fa pe mai sama ko ye umma o fia se fulu tangata fonga muale e fai mai ala to sa ninga ye lunga le ai ma se singa ku ai o ka minga la ve ka vale le la ve ka bikira no one em se o le tala le au mai makwa mo ia kwa mo ia mo ia mai la sanga pepelo le wa ma ia me nga la ina fa mai fo isi fa kunga na fa mai ame ko ke la fasilia I leo fasilia ia le fa tonu mai mato mai nga ame ke le ke fasilia leo ke fasilia fia me pola me nga kupule am lam la leo ki oi mai e ko ke mai ko kala ia la haus e tulanga foi le ele mau matou taimi na me esa e kele ia I o ale wa esa e fai merkala fake page le fai mai lunga ai fa ko mai e o ke alo e fai that person is not stupid you know or too low or mutu malef o le fionga tame tai pare mia e lo stanga tai fa valvale too low o lo walwale ke kai la pisi mai e kango o ko malmela lunga o esa lo fai mai e mo irkala le nga ma se tango tu fa ale ma fa luma tua au tafa malunga malalo po moni po sa lau tu langa le e te fai e ma tua se a war kelenga le wa I mai li fonga mota tau fa mai o fa si la me ku fe ku e ngar ko mai fai la uli al mali to ya o le fai mai fai la uli al mali to e ona ma fatia ngale tele o fai ya ko ia ai o le tu langa le na e tau ana tātou nofo leima mga whangawha. Nā whai o te ai lunga o le live le fast. Nā whai avatu e alfau tuanga. Tautua nā le ngangana. Nā whai e la patai atua ia. Ia tai masui masui whai puli. E tai ele whai tātou atu nuu soli. E an wakulo ai ma o singa kala I le la lumal whalo loa whai ngā leo. O le sa inga le le ili. Ke ia lewa sau kāle post ke lea. Ai lepi ma se fa maulinga pen fa pe mai leo o le wa ma wale tala o le ma e le por kala me no mata talwa nei ya va son tani mai Amerika se ta se tu stala ta to tunu na faile su ma se ta se le tio e la tanta fa sala o fesili mai o fa mai se sa no mai ya o ha mo lianga o fia me e o fa mai sa no mai fa manino mai fa ilo me la tunu mo lianga o fia me e o fa
Whamoni. Ele imo lia fia me. O le mānai ala, o le tali ato tangata le nei. Ngā makua ke ia o. O le mea fia whaasao. Whamedekali el kuskala le whaakui. O le mea fia whaasao. Ele imo lia ina le fionga tamai tai pāle mia. Ele ai ni mo lianga o le fionga tamai tai pāle mia. Mawai le mamau. Le mamau se oli o le mea le oko o ye oko le oko whanea. Wa mamau kere se oli le mea le oko o oi. Ao Samoa, ile ai. E alua ka koula la mea. A e fia manino, fasili le komisina o leo leo. Io, ele o se komisina ke refa mai na pepelo, ngai pepelo le alinga o longo ya mama. Ele o se famasingo me wale ilo famasingo nga po la ko me fai nga o me pepelo. Lei ma se so fa ilonga famasino o yai. Lei fo so fa ilonga komisina o yai. Lei fo so fa ilonga leo leo yai. Constable ka ai lua ka ai kolu. Senior inspector ya imse mea o le sau ala uli poki o makua onga o le mena le tupo tato vevesi le abatu sia tato o tunu ia le ala wa fai mai al sau nginga le sia ringa ya o ka sau nginga ia o ka o le mali e fei kai uman makua inga mai se kele no kero ia maka awalu ki fale o kile ngo kilo ngo ngo fale mo kilo mo maka ele masoka la ngonga awale ki fa ka ke fua ko se o lo tamu se ta watu me matanga me umane e la mai lunga o fa pe pa wala kala fa pe lu manatu ko po ko ka le e fikal me ka o le fa e fa le kala ma ko po ko e fa le tala sa lo atu mai lunga o aku no ka ko le akali kong mai o mai lo ka ko private pages vai le fa sa mai o wal wakulo post ko wa ka le ya la ke ku fa pe I kai kaula me si me ale si la lo ya mai mai mawar kai mia o e penga le alo ke susu ya mai se ai ye I tala o fa mai pena le winga lo tala le me le watu punei ai stanga I forta to tunu se le fa vale ai se si Samoa la kun waka mai fa mo le o le awata faita to fa se ta to tunu e alu ya la mea la yelta to malu pai ku por kikia kong ya kula auli kong mai fia me kong mai kula epa kong mai ai por kiki pa wa me ta to ele wa ia la ko atam fainga pa wala wi me esa volta o lo tilo le ma decide ile me o te fai ile o fainga fifilinga ile lo afelo no decide la issues what decide kanga ka foi le ko fa mai langa le mla pe fai fili tau I mea mo tatou manaonga, I le mea mo waelso swani mo Samoa, I le lumana I tatou, I le au I luma ma le lavatia e Samoa I lona tamau a inga, mea uma, whaafi tauli soni ngā tūla whono mea uma, vai le kelo mea kau ke tisaidai, a le mea le kupungi, soni ngā punga koe lunga singa whamakalanga, lui folo ma le au vaenga I mei, ka koe lango ngā kamalea e pele, ia kia kamalea le kai mwhainga awe sea malok mawhawhak. Ka koe lango lo ka sengi o ka songa o uni ia kengi le aman ai o to ia le mea e fatu mai ia le filfilinga Samoa aisi e fatu mai tu langa na fonga mua fatu mai lo filfilinga mai langa o ke kau ia langa o ke e te tau ia le la famnino atua e te tau ia e a fa yo lai tu la I taimi nei le ai mas polo keki mar ko o maua le o manino tupe le o manino mea uma o la filfilinga tauna fai e te mana o tu mai stanga ta fa pena pele ai e te mana o tauna to sa stanga ta fa pena il palo ta o lumana nei e te tauna fai la filfilinga mea uma na a fai o lai kasi pe al fo mai e alu le au a toa mai le district lea e fia mulai e kokong mea ia e alu e tato filfilinga tilo iai o le ale me tau ana la ai Samoa lumana a faila ole na tau ale tangata malana fofuanga o te tūlai o te fina wina issues ia mta upu e te filifili la I mena e te filifili a fai o tūla fono leo fai mafite na inga o fite na iai fai unga fama sinonga wa le file mu walta tau tunu o le ale me tau ana fai ioi
Io e whapena ale mele o kupungi pe mai. Ne ilanga e o ke tau o. Ma ke ainga I le wala papale ai I fea e ka kau ngolu. E alola I makwasu waka ka ye ke e va ai tu ele alo I le mele te mana o. O le tūlanga tonu ana le o tupu tata o tunu. Ai o le ele o ia la atam whainga o te whatua le ukulea li whangabua. Ia. Ango sa moai o le ai vivia. Mani. Ioi. Ele o le atunu ua umo na tofi. Ele ta ele whatanu e seisi. Ele whautua ina e seisi. Au mea nei te tupu tātou te talatala no atu ai. O na o lewa vai atu. Peiwa. Wa ele mea lana. Peiwa. Wala aso sofa mai e mea lana. Mawinga lana. Ia le mapo le tō whālea e ai mamao ai. E tilo mamao ai le sā moa. Ilona lumanai. A whai o lai ele mea lai e okingi. Ia. Fotua I lau whina ngalo. Whai lau whiwhilinga te tau mai a ele ole e oki lo le mele e alo. Lunga whai whasolo a koa mai I kankai. Ia. Wow, ia. Wata, wakale koe ila se mea. Wakale koe ila se kala whailele wo. Wa maa a whai loka kingo e karikali aku ngā loka la koa ka CEO I comments. Ia. Ka pe e se mo kong funga ele saka me whai a koe iwa ai se ha. Mai mau whorkai mika ki alanga koe. Malo le whasoa lilo maiava. Ia e whapena na mele o langa ni. Ia. Tato no wha fufa. O le whai ungo le vai a soleni. A matantu ai le vai a sole so vai a sasili. Ia la mutala le masalo wa wha lupe wha tolu nei tau sanga na whai. Ioi, ana tanto ioi le teimi le ana malanga wha tupu mai ei le li wha au lai anga I antu I o foi le le Ia se mea manu tanto te wha pefo e o sana I le alo Davita. Ia e panga le umangi e whamai. Ia te tala mai para pa ai wha sa tauro iante I o le winga o le tala. O tanto, I le tutumba wai pea sa le ngona o se tangata se me tasi. Ai ona ua whaafai fie le social media ia whina wha alia. Ia ma ua ngalo ai nisi o tangata, e leo tangata uma. Ua ngalo ai, ia lona wha asino manga, o lona tangata, o ona suafa, ma ona tamali I anga. Ia ua iei teimi ua tau wha tasina la I te mai I lunga o neime. Ia ai, e nauni au wala o lena wha o ngā ina, e tāntu te wha so ai, ma tāntu tala no, ia pangalia. Ia pe ia sa o ilau sa no nga li mai. Ele o ia le pu ia tama fainga. Le matapia le mana ia le se me va pe nai tu. Ya. Le bon sa no ia le sa via ma o le malo sa mo le fis fu tau sang. E tu pu le tangata ia I lona ainga, I lona nu tonu lona I tu malo. Ai mi se tonu le tantu. Tu. Ai an tantu ta ua le suafa pa ia o le tua I mea tantu te fai. Ona ufa pele. E te tawana I ni wha maunianga. O kako me I e whai. A wā o vai le tangata, fo I le lenga ki kau, leanga ina, I a pe tau se ina. Tu se upu fo I le tamai. Wa ia so ona wha o ngā ina le sua fo le. O vai e le mon tangata ai mai. Le lo mai awa mara wha funga ngal tātu o turu. O vai e mon tangata a wa mai ma wailo na soifua. Ia pe wa mai ma wai fo I lona tamari anga. Ia ona ua avea ma vaisu, le wange aka. Ia tautua nā mā tātou ono sai whantasi. Ioi, tātou lava papale. Whai o lewa, tau I nātou le whamsidonga tātou mta upune. Ia lona winga, e le tala nau tau whaalongo I le lo mai awa. E le mawhai e lo ia ma whamsino na tali mai. E misi lewa le whasenga whamsino. E le mawhai na tali mai le mautua, inga le whai matu atu. Po hako meo whai. O lana meo kupu le mele, o lana meo le whai mei le mele, e le whamali e inga o le mele. Ai pangare. E iai le ala o mea, e ta tau o na tātou uia. Ia, o le fui silingia mai e le tudo o lilo mai awa. Le mafua anga. O le a leina tāu fia pe, ioi, tāu fia le sunga ia Sam I le temine, ona o le whamsidonga o lo o lumanai. Ia ute leilo iei pefio, iei sau whamtalanga le tūranga lea. Leanga o lea e whesota I uma mea umanei. Ma le mea ka ke vevesi e ngei. A wā anga lea I se whesota I ngā lilo mai awa ma le whaafunga anga lea tunu.
Ele ia se mea la mai maua i fora ko ka i ma se ko ngela ko. Ia lele wa kare ko rua ka piki ka me ki au. Ia le ke vai soli ola. E fa mo le ola wa kar ka mi ko wa ka me ki au. Ai lava papa le mai pe onu sei mai. Ia le se ka fa mai a ko ile ba wa pitola au le fionga ia le mai. Ia se o mi so vidanga. Awa o le sia mo li maule. Le na lai. O nalu ilunga. Ia le tele o le feme mea i o le ngona o le manu le tu. O mele le tupu liru mea. Wale mau tonu i sa mo. E le ngatai nei New Zealand. A o le lano langi a to. Po o fea kongu le mea o ka kia i le ami o tonu. A o fea le tala mo ia. O fea le kala kaungkari kongu ia. Ia ona o le talia ta tau wha msidonga. Ia e tailo i le taatianga o sofi na ngalo le iwa engo le au. Ia, o le tūlanga lelei ma le tūlanga lelei le nā o social media. O loa la i media outlets ia po whaala putonga o lo ia ofisa whasala lau alo ia le tātou atunuu ma tusi tala wha mawina o lo o a ngā il mtanga luenga o leo leo o lo o a ngā il tātou mā lo mo wha mtalanga alo ia tu ina mai. Wale tātou ia Aisea, langa koke o fua ngā meo fake pages. Madi. Ko la lafi mai ele kua. Ioi, a watu loa la alfa matalanga fo ilele pātai tainga. Molianga o le ali o Samuelu, o lai tā o fia Samuelu. Ia, na watu loa leo molianga o Samuelu. Ale sa tau matamatan mo mau Samuelu. O mai lo leo kakai e ingo ai leo fe mai la walo ke fo Samuelu. O lai sa o mau Samuelu. Aisea, i lo fina ngalo e moni mau Samuelu. Au esi la fia. E o le whaamasinonga e au mai e le whaai unga sa o le mea unga. Le wala o le mta o la wale whaamasinonga. O le wa uma whana tuina mai e le tūlanga o le wa umona whaile pe o le application a Sam. Ia. Ia ma whapena o na whaia le hearing. Ia ele ma whaina te tala mai tua isa o se tasio o tūlanga o le vaenga nai whainga o le whaamasinonga. E tele sua whao o Samuel. Ia. Ia. E le o se tangata e whaingo fie. E ono ia ile tūlanga whain, e se le sua whai alwa i, e se le sua whalai ka umai o, e se sua whalai pe whanau. Tūla tasina tūlanga. Ia e ono leiloa po le sao. E wha tūlanga mai whaila. Ua le mana oi leo e le o mana o whamasinonga tala mai tua ona e le o se tangata i le ai le whamasinonga ia. I le mata upule nei, e te tawana tawhia pia le Samuel le alai on tawhia, moni a o tau tātou te alolo wha uma, i e wa umina tawhia i a Samuel Sua, ai i tūlanga o tūla fono, ia ma le tilo al whamasinonga i mea o lo provider tu el mtanga renga o leo e tu sai o la tau su enga, i a Samuel, ia mo le la matia ai o Samuel e tau fana pui ia fa pena fo ia lona i tula le i tele ona sua fa fe alwa ia la na ona fai unga le famasinonga e custody be ia Samuel se yo ile aso na famasinonga na o sion toro si vai le na tala mai tua ele se me foi le fa pe ele monita la ia batulunga tato media outlets wa fa wa restalaina mfoina le ma alo ia e moni tala ia batu ai a faia batu lo fina ngalo e tele manawa o lau lava le na i tu le mafu ai ona tele tato vis na ele no folo leo o e ma e fatali fa pe o kele o manga awai se fa kali per fa masinonga ai e no fuane loa o kele mga wai kakauanga proof ia o le a mama kalo i mga malau post senda kui i fai malau fake page senda kui lea kako fakula ile maulea inga ia mama la me waloka i fo Samuel la me le feo ia o isi o leo ke fai ko fa mai la feo ia la fasio kanga o na fea na fa mauni ai se fasio tanga tale ala le pula mtuila e awa o kunga mai la feo ia la fasio kanga wa fa mauni o tau fa mauni ai na mai se fai o fa masinonga fa mauni ai na mea le ma se me o fa mauni mo lianga ia ale le fa yang ai siba enga ele fa mauni fo il fa masinonga me la ele ta usalaina tanga ele guilty ai sa la ele fa ia toni ole lo longa fa masinonga
ala ua final isi ua guilty isi ua fasiokaga isi ia si vaega inai vaega ia mea na le fai atu ai i le tatou atunuu malu ave fale lo finanga lo pe fai e telefiafia i sa famatalaga o le tulaga tonu ana le tupu nei tulaga fai lele ua o lou a manatu ma lou finagalo e te ita i le tagata le la ia ona fai ai lo la ia leo tulaga uma ia e tele manatu ani e taʻaʻiga ai le tatou atunuu ae maisi sa outou ia nofo i fafo le ua utafe atu tala lea tatou aiga ia i fafo ai sea nang ko kele ngo fongi sa mo ko kelo uma ya me kupungi e le si taimi ali fonga mua o te vai atu ai mua o ko ale ma kele ilo ak se mea na mato wolo le tom fai confirm e me kala a kom singa mai e se me fa penga ku ale sang mai o fa mai o le wa ma anga ko ke mo ma ko fonga io fa pena le tulanga ele a ofia ia matangi se whamatanga, e lea au fia umatanga ta uma. Ia leo vainga na e wal tatou atunu tulo. E mamalu mapa ia o le tatou atunu, ue musu se whamatanga e whatu iei. Ai o le tūlanga tonu wala na iei al tangata na e whai ale mea lea. Le mata walea umato i mana i tangata na no fo ina. Ai vai, e tali mau mai pea. Tali mau mai pea. A whai e sa o lo tau fina ngalo matou masa salonga. Tatou whaatari i whamasinonga. Whai ea mai whai ungan whamasinonga e leo le nā i lo finangan. Whakali le akua. Whakali le mea e sau e whamasinonga sa o ala. Whamasinonga sa o ala o le atua. Ioi. E leo le ke ia waka u whasiokanga, kaliskanga ka e le ai ma se mea na tangata o whaia. Ia, lewa na matana noa whai ma le fionga le taitai whono o le fast. Whai loa mai loa na i whoi tatu ngā i tala whoi lela la whoatu. Vili atu tangata, o tala whai lunga si ona ainga. Nei whapea, e wheitai si o tātou i o, ianga ke iala ia leo mako wheikai e koe, wale hami o nganga kaleo kukungi. A ita i ofa mai ia o kaika koe maka ika. A alofa ia lea ia o ka alofa koe maka ika. Whaman mole, leo le whaingana o la mātou ngā luenga. E whamarurua to e tātou atunu tulanga lea whangamua. Ja. Malole, whaasoa malo fo i le. Ono sa i le riva ingo le au, riwa le whaingo fia ni vaintau. Lelo mai awa ma le whaafunga anga le tātou tunu, le anga ua whaingo fia. O na tātou la fo le tala, e au noma se wha mao ninga. Ia, ai po whea ma whea tātou te anga i. E muli ngā le whaamasidonga le wha le tū la fono. Ia alai sila mai fofonga o le ana mea umei tātou te ai. Ai o whaapera koe ingar ngi vaengo le au o li rilo. Sole, se ve o lawa ki ara kai mea piki e kama ki a ngara vaenga la le ala le koe o ari i whafumuka wale le ki mule le wasa. Ia e whaapea mai a o kou inga. I la le wa alu le pasi o le wha a la e le koe o suru ngara pasi karukaru e le sa vek ve. Ia e uilea. E o mea tutupu i lelo nei. Ai e tatau an tanto o i le whaamasidonga. Langa o i le lima tuita ina ia tanto me whai. E le ngata i samo. Ia whapea fo i antunu o e mama. O lo ai tau malele mano pia ia le pa ia male malo le tanto. Tuno. Ia o whapea lau semana tuli le mai a whai i se vai nga tau olo e fia sao no ia le matau pula. Ia o mai so fina galo e ta. Wha se ea tuli si vai nga le i tau lunga ina le tanto filo inga le so. E paua le tūlanga e wa telefoi e tā la tā whaasoa ia ma tā tana noanga le tātou atunu. Ia e whaatua na i o tātou taitai. Ni whapea fo i e le aini whaapunga man sau noanga taitai e ono manipulate ai e ono whaatupu ai mawhauwhaunga o tangata. Ma mimilo ai le mawhauwhau ma whaatupu ai le opinion. Le alai ona ioi, o le upu fo i au mai e nisi o tātou o sui whaipune ma taitai ia whapea whaivaenga whaupwhai. Ia, o ina fo i le whawhatu mai ma whauwhaunga o le pa ia mani malo nisi o le tātou atunu. Mea lea, o le ngaluenga ia e so whaatasi umai tātou. E lese ngaluenga e whaia le lea malfile mua le whapese me whaina ia tātou whaia tu tangata lai oe ia ma tangata ia e comment i lunga o stories. Ma whasalang. E na o nātou e awa ia tupe wati se whautuanga po le ai. Tātou uma, e o whai ata ua le au whasalau whangamua. E ei whai le tūlanga i le tātou upu.
I le kilivaina o le tatou galuega e ono faapena ai foʻi na suia ai mafaufauga tagata ma faatupu ai o latou lagona e alai ona mafua faamatalaga ia agai mai e faapena foʻi o tatou taʻitaʻi foi e kogi me loa lea kala ia o le tala lea le saunoaga lea ia nanaau mai ia e apo atu i tagata o ina la e faufau mai ai le opinion o lesi saulo la ia lea kuʻu o ua e se ale mea gasau mai o i salafai ai o mai ngai upolu ma kua e se ale mea uou iai ioi o le mea lana e tāua i le mataupu lenei e galulue e faatasi tatou o le social media ia o se aupega lelei faaoga lelei faaoga tatauauā foʻi le tatou lumanaʻi manuia ma le tatou fesootaʻiga ia gafiafia o tatou atunuu o le upu e faaaloalo o le feavataʻi o le ava fatafata upu ia le mea la le vaai ai nei ia ua leolea ia e na ona tuʻutuʻu faalaau mamafa atu i ou tafatafa o le a lava se mea o iai lou finagalo ia malu ave fale lou finagalo afaia o le o tupuga o lenei taimi e le o lou manaʻo lea ia e iai a le taimi o le atu ai mea uma Mani. e tatou tele faapea ai le o mai nei le meaga faapea laʻia leʻia ua leai ae akuanaga mea leai e o mai a o mai le taimi e faasaʻosaʻo lelei uma ia e o mai a le taimi e matua faamanino uma ai na mea uma ia ona manino lava lea ae moni au fogamua le toe se talatele le mataupu lenei e pau a le tulaga na ona ua e fesiligia le tulaga sa le press conference ia e le o faataumatatau atu foʻi le tulaga o lea nai ai le saunoaga le fioga le taʻitaʻifono o le fast ia faapea foʻi ma lona sui ia ae o le tulaga tāua e mai tau mai le tatou atunuu mataupu foi lai au mai e lai tuvai e tāua foʻi mo le lagaina e peila o le mataupu lana faatulaʻi mai e le fioga ia lau le mali atoa le maua se toʻafi mali ai i nisi o tagata faigaluega le malou ona o le faapolikiki ia lea na alai ona ala lau fesili auā o i latou uma ia sai ai le kapeneta sai ai le kapeneta la sai ai ministries o le a le mea na fai nei tagata auā e le tauna tupea le mea alu e aunoa ma se tulaga foʻi leleina ia faasā ai ua nei e le tulaga lea o le faituau tagata faigaluega le malo i lea itu ae pe ua lapelapea ai le faatinoga o le latou auaunaga mo Samoa atoa ua pe foʻi lele ua lē fai ai le ona o le masalomiaga lea lē faapea mai o aina togia ia me tono afi o le EPC ia o le ala ia le masalosaloga la lenā ia o le tulaga tonu ala lenā i le tulaga foʻi lele o le mea sa afai o lē ika ia paila e kumai o i le ua kumai gei kogolaga ministry ae alu e lofa i le mea lea e lē pē laga o le fale o lafaʻi no a leaga le afi la e lē pē ai le falega o le fale o lafai le keika iai no e pē uma ia Samoa akoa vaila le worst ke le o le mea la le pe afai o lē tupulu mea lea mo le tatou atunuu ua e ogaoga lala ena au mai el fanga le mali o le fionga i te taifono ia mawhailo mai fo issues ia peitai o lo una manatu na ngawa o tangata fai tus o te ilola fai mai tau merka peneta e iai issues ia na la fotu le tusi e fia fo ila tau fai tau ma mai tau mai ile mata ukule a batu i o lo o iai lea malea la pele me ia ona ngalue anga ia ile awai le fa pesa wal ming sky ngo fongo foi ka fa ngalue ngale so akoa maso umal mai yes au tuna ngaleina lela na la ila fasi sa to iai o na mena le fa iai na me timing to iai a fa yola na ma wana me fo le na fa fitau ya le fa ota mai wala to ia si so to mo li o tanta fa ngalue ngai to poi me ia timing nanga tai tau sanga uma vai ia ora oi o mea uma nai e fatala no tonu o fontanga o te mala mala tai tai tawan tala no ia ma fai ese swinga ma fai ese vai fo ina ia wana tu po wale afia na o tang na se tava enga to tina wa afia tata o tunu ia afia uma tata o tunu i mea uma na
Ia, ai pe ia ona whamanino te whaitatam ta upo te miuma vai, ia. O le nā sa mua, o se pesiri watu sa mai e whonga mua, ia. O whamanino atu waile tu nā lai ona na o tā pā ma o pesiri ngia fo ia le whionga te whono. Ia malona sui, iri tūlanga wa iei molianga le whionga whale mawaenga, ia male molianga o le whionga ia la ulia le mali atua. Ia, au lea la upe e la lafo mai e nisi o tātou atu nuu ia tūlanga whapea. Ia, e tani marua mātou ia e tani maali ia, e folo maali ia e kinga ia. E folo maali ia, ai ina ia manino sa mua, e ala iona mātou whaamalama le tu, whanga mua. O le tele i o tātou me tātou whamasinonga. Na whapea na fo iona awa ia tu ia i la soan nafi. Mali. Ia, e pe ona ia ile mata upu fo ile ia sia figau, lia pāli i sia figau. Ia. O le wato e tolo po, atu le solo sfulo a perila. E fai e la le tatanoanga le in chambers, ale whamasino ma lo ia. Ona ona na tu ina atu e le fionga i lo ia le sunga pali. Ele i o mai ia li poti fo ia o lo tali ala vali poti ia mai fafo. E winga i le fa li poti ile winga le pe e moni e fa le tonu lona le mafofau ia ele i o mai la ripoti na mai fafo le na tali e tasile li poti le fa pe mai Hawaii ia ai mantua e au mai ripoti na e fai e au mai e faila mai fo ile li poti le fa masinonga faila mai mali poti ile official le lawyer seal ia ina ia tilo fo ile lawyer seal malana au le prosecution e tali ile tūlanga lea ile poti a fo mai na paule li poti la wa ia ila wa ile vaenga a leu le loia le ichima mal vaenga leu li poti ai a tatou fale mai nei ile e lua afe tūla o le li poti o le lua afe tūla na li poti o taimi fo ie na ana susuele sunga pali i fale mai e va ai fo mai sau ia o le siaki o ana siaki o le fuala au me umfa pena le nanga i li poti lana la wa iai ia msalo la a fayo e tu lo mai mata upule nei o le mata upule nei sa tolo po mai le taluai esele ananafi ana tolo po mai taluai ia fa tali li poti le ai o mai al taimi ananafi ele mo mai al repoti lona winga la le awato e fai mai role le saunoanga le fionga ia fipule ia Emperor Saroma o le tolo ponga muli le fa atelier report ia le la awato atu la solus fulua e more different more defense council e serve le prosecution i medical reports ia o fa tala no le tonu polare stunanga yo ele case le ale wa ole polenga prosecution ina nei te iwa Well, tu langa fwele le wato su ia ile asole. O le whamasinonga le wa umana se. E le aso pea o puso. Le wa umana se ti ai. Nei te wato su ia ai ile fiu whakatkali lea o reports. Ai o tu langa na asolus fullu o masina le nei. O le asolua. Te mantua e aso malolo le songa fuana o le eseta. Rotas. Ai lua. Ia chambers loa ia le mata upule e te tilo le whamasonga pe ua maua mai reporti ia o le mata upule le sunga ia pali isi a whikau. Manu. Ia, e nisi vaenga mai le whaamsinonga le mo iawa e tantele se e antu i le vaintele po a nisi vaenga o te loa nei ini me mana ia nei tupu mai nai e se bei mata upu ia pe kake fe se sia i ia le whako alua so karunga mawai a kula sa mua ngi masingo a pedi da auleli. Ni o sa leia tele yo me manaia o lena launch la so falaile tato export authority export authority lena fai i le vaenga le mef le vaenga le matanga le venga o fato anga me fainga faiva e tasi foi le tulanga sa ye le fionga ya la uli taimila minsta sa tamu fainga le tulanga le ia o le lana launch la sfalaili o le se tato fai tau le leila ile plan wala ia tato tal no ile la stofin ta pule le export authority
Ai o le mai whamasinonga lava. O lea ua i oe ina e le ali fiti o Rupeni Lupu. Ona molianga e lua. O le mafuaanga o lena mawele aisa. Le ali ile lena mawele aisa le ali fiti. Te le lopo malai va le o maua mai taimin nil background o case lea. A le ua i oe le ali ile molianga e lua. Ona molianga o tūlanga ia tau nā koti. O le lau atu la se tōru se fulu aperila. I le afo se fulu lua i le auli. E tō lau e se whai unga whamasinonga whaasanga i le li fiti lea. Lady, ja, maar over aftak. Ja, maar die sivanga dawe te vier zou no jy ja lilo jou. Ne, ai se mea uma kwa kele aka maka upole ko. Ai e au ona au maile se o manga mata uma Mali. Ina ia mawhai ona malama i le tata o tunuhu o le alma fuanga so tu la fono o atua il whamasinonga o amolianga. Ia wape o le tō laulanga ia le nā luilunga. Ia le tō laulanga whenga le whamasinonga lau mai le ingoa, whatulanga le aso e whailau mta upu, a whai te te ia whatulanga le aso hearing, a whai te ioe, whatulanga le aso e tō laulau e whaiunga le whamasinonga ia te oe. E isi si mea o lo FEF ia li I whonga mua. Ia, o le vai aso muli ni yo a onga mātou I nei. Oi, pe mana wale na utau māua tu fo ile le itala. Wale nga whambe e ka ungo I le aso, to na ina se iwa vātu nei a le afo. Ia tātou wafi e lima mai fiti. O le aso si la fie I tātou wafi na le a vātu fo ile le saswani le tisel temini. So ana na file na whape na whaiele press conference in New York, mantua fo le wa te tala tātou ofisa lea o whalawlawe supu whafuase. Ia le lawa, o sa o elsa o ngole National Emergency Office lea a tātou. Lea wa mwhai ona whangarua ina tātou tōrus furu aso le state of emergency. Ia o lea lawa wa te tala tātou ofisa na o ana na whila lea na whaiele le fontanga matusitala ma le au whasala lau. Ia ale fionga I le tamaitai o Cecilio Pulenga o le mtanga luenga o puna oa whanātura o se o manga puna oa whanātura ia whapea fo ia le fionga I le o Cecilio Pulenga ia le tofa whaumui o le EPC e whamanino mai o ananafi la le no whapea tau waile ia fina o ananafi e le wale o le astonai whonga mua au te lopo o kilia mai whafuan na file whape tau nu wai. Wai e tala o lo whape mai e ono whaamutalia e tau whaasosoa le tisel nei. Pe a ola tata wa fifsosoania. Lora wingala o le tulangal na o le la ai nei. Ai le whape foila e fina o anafi. Le vaenga le o le New York i tato atunu. O leo le au mai le update o le whaamatalanga I le tūlanga o le ai. Ai o motia le tise taimin nei. Ia waile a mailo afi whapeanga mai e kangok Superman. Si I lo li makasi le afi ave whaku whapea whaaki whaola mai le ai. So e le engineer ioi. E akale li leo funga mua e saola utala le whaia. A waile whapeanga mai wa o le mea whanā le wali e mawhawhau o tato tunu. Le vo fa pe ni stangata a pe sa ma fai mai nge fora skonga pe pelo ya mo si la fi ele fai ngo fi fora ngal venga ko a fi so ne e sa le loli le loda I fi lalo su e mai kama su e mai insinia kongeki ya ile kasi sei kula be fia test tuulunga le system ia o kengi fai molia kwa kengi fai molia o ro kengi ali fo mo e moni le foi lá o makan e moni ola fa we sa no le lo mai e moni tasi mo le fa miliona tala le tau o le lisi le o tanto wa fie le masi dale le botau no atu ia o se mea fa pena fo mo o se mea fa pena o lo no winga ile ska mai ka wani le tau le la fenga I foi ma le tanto tunu le nei vai ta ia e mi sei le te le o le fa le tonu le tamau ai ngol langi le apa me le au malo si po le au sa wale le presidente o America ia le o le wa matana tasi I mai lunga la fonga o loa ia nga si ia tunu I fa fuma au nanto fa tonu yo
ai la vea uma ia matato o lono wi ia e ono a fia fe mo le tatu tu isa mo se temi la tama alo no winga la a fai tasi tesi ma le fama sina o kuso wele ne e sa no e tau na o tiu tau no o tu a fina na fa tau mai ia kasi ma le fanga fa kele ia me yuni ulai o le wala perila perila me yuni ulai au kuso 5 masina na sauloi e le sau maps ia e fa wa wi fo pela sa ngonga se kam fa ya ku kam kere I pasi la ko maps olo no wingala ka kele ala kupe o le mena lena ona ole tato ona ole manato tato atu no ule il tato malo le tulanga o ia ni tau fa so ia a ole e au kuso fa to a mafaiena a mai tato wa fifo I tato fifo ia nte fa fo ele o mai lo fo na tulanga wa o tala ina male mal fa tulanga ngal na ia ole au mai ele e tato fa nga malo ilana fuafuanga lau fa tatia Tasi ma le fa miliona li lo mai ava mo le 5 afi le masina fa a 5 masina fitu miliona dala. Wa mo mi se tau o tanto wa fifo uia na ava toi sui ia a filisia mai le tolu o fiti. O fifo uia e fifa fea. Toi sangwa mai ia liru? O le ala ufasili le ia fifo. Waman tua le nsau no le avoi, le fionga le tamai tei pāle mia o afi lisi e wha ngā mosin teimia o tanto afi e avantu. Le wha tau fui le tau no tinai au kusu. E lua e afi na e wha tau inantua le tanto mala. O le silila. O e la le la ngā whatau li maina le tungi ina o tanto afi ne. O le EPC, e po le tanto malo. Ia, o le mea na e tatu te fasilia tu iei o po le ale tala. Ai wa au tere ia ile press conference ana fiare EPC male atu stala male au fasalau ile New York ai ta wala usili fonga mo wa le si wala le fa wa e sa no tu langa le le langa e tau na menino tanto tu e lenta mai se le ni tanto talo ina le temil nei o nai pe ia le power a fa ina me to tino la fa pisinisi leanga ia o lo tau eletisia a inga. Ia, o nai lei mautu mai ia tai ala voi e wha matu ua tuwai. A lena utau maua tu level sau noanga te te whono e whapea. O nai e te tau ona mai a mai I se aso le riva yasu. Ia, ona mawhai eila ia leon tu antu le tāna sanga fwoi lele mawhai ona awi nā tuai ni afi. Ia ma vaenga umai e ngawha tauli maina. Ia le tūlanga lea tau le tisi au le sia vaenga tā wā lilo mai au. A whai e leo le tupere IPC le te tongi e le lisi nau tāntu wafia. O se tupe mai o le matanga luenga o tupe le mano Samoa, po o se no ngā tupe. Ia a mawalo wawano, ia na un tanti antu lava iau au tafa, ia po lau anta pona pona. Na una wha o antu isi vaengalna. Wai tauna manino le malo le tantu o turu. Wai, e le wha pe vui lele o le he kupu le melea. Ia ngā ke ia lewa o ko meki ngā wha kupe. O le visi, o whea le wha tupe mai. Wha malmole lilo mai. E o le afa olo le tato fsili ei o staimi la tamai ai o le tulanga ila tilo tu ei ana fa pe se tupele IPC o te lo fai mai ale IPC lan fo fuanga le taimi e te le fionga le tamai tai pan mi alen sa no tu sai el fatati anga le lo no winga ya e tata ali pe ai o no winga o tato malo le o step in e tama fai ina ia fo ia fa fita o le IPC e tu sai o le tali atu lea o nanga fo le tatou atunu o le pea i o le paua. Ai o tatou afina, na paua ana alfa mtalanga mulmuli lena o maua, o se update la la tamai, o te lola e maramna mai ia nisa tu stala mal tatou atunu o foi, sa awa ia nafi. Ai o se update foi lele la tamai, ia e tu inati el fasilin na tu sai o vai ngā tupi, o tatou wafi malona e pei ona uta, e le fa pe foi a fata o toma ele por kala mele alba inga le il malo pe on sa no ele fiona tama te palimia e ona vea le me fa pe ai tu mau pe wai le loanga o tau a fa yeti le ile sa wale va ona o le leanga o tau po la lava le tulanga o tasi foi na me e fai a inga tu i se tulanga e fa tu ai
ia ona tatou ona o mai afi 5 miliona lo stupela titi Yo. tupetele ia le la haia ia fia ina ia mafai ona fo ia fafitau le tau fa'asoasoa le tisi e alu le tatou tupe e saua mai tanga o tatou taxpayers ia le tele o tatou me fai alo le na ia e tele tatou paanga e mawhai, e lea e mawhai ona aska kui e tatou maaloma matari sangati ai, ia moni fisoswani. Ai o te tono le atali umal fisini na le tatou atinu umalau tau whawhaifonga mua, i se taimi la tarata mai, e tatou tali ia fifou ia, wau te ilua, o le umi foi lea, o le e awina foi tangata i oe o ngale e mwhasino le whapi inga o le whainga wafi ia, ina ia malam lama manino. Ia o e whapena foi la fia le lau wha ma oti mai leo pe o se tala foi na le leo au mai a nafi le update la nafi. E ono leto e yaile tūlanga le tau whaso soa o le LTC. Pe aula tato wafia sosoani a leo haya. Ia e ui ala ina te lele tu pea. Ia au te ilo le atali e le to atu ngā le atunu. Ia mariti ngā fo i tu sai e vai pia ia so umalava o nei le tu sa tato ia tangata umakwali ko ola i se ia ngale ola le akon no foto no le akon moe le akon moe le ili wila me fa pena ma ko ia lalo le nganga pe al pawa kalai mfamalama kalai fale lalo le e fa sa vidvili ina le leona tatou talia se tūlanga lea whanga mo e si tūlanga o atungalu ye lau fitaring. Ele, ia wa whaila o le tau lea, ia o lea lawa mai tau anto na lawa wha matua tātou miliona tā la foile. Ia, ele o ie te tauna vi fo yeisi si vaenga sosoani e i le tātou selen, ia whai o lea lawa tātou reserve si o le whaltupe tūtonu le lei. Ai o tua antu la wa e Malaysia o follow up le fia fa o antu ai lava i dal tatou komiti le fa mole fa le fa fose. A fai o le malo le wo fa tu peina. O lono wingo le ane mele tu tonu mai le IPC le temi nei ina ua fa le tonu mai yafi. E ye se me o fa le tonu ai le lan tou tupe mau. A wa o me nei sa tauna ngafa tauli mai nei la tou. Ai a fai ua fa le tonu le tupe mau. O lono wingo. E ka kaunga whai i se whai unga wawela wele matau pulea. Langa e peo na e sao no e le tasi o tā whatalanga li lo maia. E le o koi ei ka koule vai ke mi fwoi le leo le wha ko sei tūlau a le wha funga anga le turup wha tūlu tai nafi. O na wa toi titi a tofu le maon tai sāmo ma le o ngā umu alu le wila. Ia wa tau whai titia o ngā umu kalasini ma o ngā umu alu le kesi. Ia o na o le wa te le tamau ainga o ainga. O lo tau tua atu mai tau malele atu ia tunu i fafu. O lo no winga, o ka koude wa nga i ruma. Ai a veo le whawhita uli lea, o nei vaenga pito silia na tau. E ta tau o na mai nino mai. Ia o ngale a ia la ia leo se wha le tonu. O wa o le si vaenga le mai tauina. O la hele le ia le tise mo le mo tele i salawhai. Ai pe ia nga o ka koi ko mua le pe kau wha le kongu mai fwele. Ia na nei vaenga e ta tia tio au taf. Mau se no le le. Alea, ia o la mako pese le pese fwele. Wafa afetai, over to you, Lilo. Pana ia la fisiri. Wai e lua mea e tā ua e tā ona fisiri ai pe ona e sāno, ona e whetalai. Tūlanga whaile le o ai o whātipea, o le IPC, pol mālo le whātipea tato a fifou. Ia male mahaya ia, maafi haya ia. Ia o ai o yeisi tupe le IPC. Pol mea ngarenga angoa le mele le IPC. Awai lua ia manga o le foi fasil le faile IPC ina ia profiti mai pen e maua se tupe maua tata watunu pen fai mo le onanga mo le leu Samoa fai na fai mo le onanga mo le leu Samoa wa ole tulanga tonu ana le e tau mawhai na ia serve pe tata watunu ai tau ana ia tata profiti mai le IPC wala o tongi cash power tongi pit faila lele isa kupela IPC. Yang sawe e ada enemy fai umiela nga mea ya. Lele lo na isa company foi na le. E pe o le tulanga na le tata tamu fai en tui lilo mai ava. Le anga en tauna va malie ina fesilia o fesilita hua ia.
a wā a wha apea o le wha mai e ngawha tauli mai nai le tātou turu. O le ala le meu koe kangi e ngi la le malo. Pe a wha apea o le service e le EPC, i ala pa ia ma le mamalo le tunu o pisinisi, e tatau o na nglawa le se leni le yeiton, e ngawha tauli mai. Ia, e kasi ala le kari o leu ke ngofo mara ukat, ia ale ko ki kua lalo wa voile, se ia mai se tātou tai. Ina ia manino i le ma le tāpua inga le tātou o tunu. A whai o le tūlanga le da, o le na whai mole whaasopoli o le malo le tunu. E mana ia, ai, e le ise paua o la fua i lau le langi, a wa a o whinga ko whaunga le malo si ango le la. E li e whaakau peno ia e waku huile le, e stoa i kong whaakau o kuma maa, e stoa i kong a le anga le maa, e koe replace le maa. Ia ona o lewa e toe whaupopo mai le tūlanga lea li le maiawa. O iai ma sesi plan, sesi fuafuanga, a le malu si angantau e le tise a wha le tonu le mau tele i sala whai. E iai la ngisi ka ko afi se di mai koe hai ako mon mau tele i sala whai. Ia dau nai mea in tatia tio au tawa lau fionga li le maiawa o nai nā le antoanga. Ia o le manino le whaafunga anga tātou o turu. Mana ia te leo siri. Ai o le tūlanga whelele e sao ia. E sao ka kalai e whai. Awa o tatou lo uma a whai le se profiki e koe mwhai ina toi. Awa e te tau ona i se sina tupe. E toi mwhai e ona toi whaatau nisi mea e toi nisi afi. Mari. E awa i le tangi atu i le malo. Ai ngalu e ale le whala potonga ia. Mawana profiti. Mea nai lai nā lai ona o te langolango ina ele manatu olo e whaile Commission of Inquiry. Awa e mana ia. E tātou te manino mai, the previous government, o leo mai ar vaenga lea, o le ale mea walai ona lea ngai mea ia me uma whapea. E mana ia le tātou te tilu, o iei se kupi. Na iei se tupe le IPC. O mea umana e au na manino i le tātou atunu. Ngai lo le minge mea o le whai kia o korka kua kumu ia. Ala no fo ala iloa, e le se mea. Le lau to tangi mai le maa o tūranga, le pe a whai o tūranga nā le tu. Ia, o se mea e le, e mantua. E le titi pe iau na tā ua. E le te le o le wha o ngā le tātou atunu o le tise taimine. Waka kaulanga ko kilo i se mea ke le ngā whati ai. Nā lawa e whai mai tonu wala. Umalolanga pe, poru ai pe mai lola savai. Ia, whea la le afi awe koe whai isa wai pe a whai o afi whaila isa wai le masana mia whamenga whapa ui e me kongpo le ala. Ia, tūnanga umana o le ataf sininge le si update o le tatou por kalame le ama le New York i le taiminei. Nā whai wa maua mai a tūnanga whaile le tatou ia le wa eta o le miliona a le wa maua na fia na tufu whai fitu ia tu malo le na tufu whai le miliona lo ton. Ia. Ina ia whaasa polia foi a wapolo le polo ke timo atina e o le atunu. Ia, ia altu langa foi le au foi un tatou manino le po o le ale te le o le au ngā o le polo keti. Mari. Mari ilo. E tauna ia le tulanga na o le a le te le o le tilo o tatou malo i le au ngā polo keti ne i tu malo. A whapea o lela ki kingi pasengi a le kere kupele ave kua. E taua anto te tilo mtanga iai. A whai ele o work le tupele ave tua wa e isi mea ka ki whanau whamai mismanagement. Ia e le anga le managing o le o a whangi o i tu malo. E si fo e isi tu malo le ana ala langa le steering committee le wa ave se nei whamai e ia mea lana sotu la fono i lalo le ta iala. Le iala tom tau. Mea umana, e ta tau ona whai e siso suenga. Au maise li poti. E te tilo e tatou atunu. O work le nei mea. O au ngā. O le ale pasene o lona au ngā. E fia sta mau a inga o le atunu o lo to e wha tula i mai ai i le tūlanga lea. A e fia ni a inga ua matua mau ale fisosoani. E wale whaalu po kalamena ale tatou tu AP ma le TV al tatou malu. E alu ia se singa i tua minsta o tupe ma minsta o tinam tuma ta. Ia la se singa tele na e whala le se singa e mua atu.
mai le ofisile o pulenga ia male male pule o le poloketi a i tanga venga tinam tima ta ti lo ai poloketi le fa ia ai tu malu ia ai o le facility le alna o ke facility a ia o le ale o te facility pe ai te facility na la te le o le o nga poloketi le nei i le atu Mali. wa le la titi pele ave tu ele la titi o le lei ona faonga o le lei ona faat wa mfainge yanga mali poki me wo mga o kika Ia. ai le lopo a me lang whaakau i le mai kongo li poki le me ia me kupa penga ni le asal faiva ma se mau mag e pela na e ta ua mai tulanga le miliona ia matata wa fia le IPC ia e le malo ale fo fonga tag o le tato whaasoasoa lea lufi li malilei ia le tato malo so atu ni tanga luenga o tupe ia lato te whaasoasoaina ia le tato tamau ainga ia mese fo o le whaasoani mo o nanga ina ia mautinoa e whaawawina pia awangi ia lo luango fo whaapea Mali. awa monia oi renewable energy le amai e fo ka meo solar panels ia e fo ma sa le ia tarana e kupe me fa ka mai ai ia e tawana ai tu mai lo panonga fo ia ole afa o ta fasina le se ta to update Malo fa tanya le lo ya tele tafsili fia va to mai ma we panga ka ya ingar ki minga fe ka ko interview o ile ya tanu va sa po di lo mai va wa to tino le tamal tanto nga wenga fa tas mo le tulanga fa tanya le va ngole fiafi ile ava no fu tanto sila fa ya i lumo no ele o tu no e wi lava se lava il felano la no wa i fu ile lo mo li la au ki si mas ile nei vai ta o fina ngalo fa lia ia e ua tātou te meitauina ia ni masei ia e tātou te pataula i le ngā luenga whaola le ri whaola le ntingai nei mō tā uali lo mai ia e ailonga nā whai nā tuainis ia mo le antu lo soifua ia mo le mātou wola la stofi a sau nei ia le atoi maua i nani si tātou tala se te le lava ia wala walong puyoli olpa ia malo le tātou tru i le tūlanga ia i le IPC o le whaana potonga tūma oti ale malo o le au teilo a tūma oti o longo winga e whaida kana foile e tangi lava i lima e pe ia le whalo o lo e au mai ko le polo fiki o ngā koe avere o le kau o loa e koe a mai isi o lo e le wha pe ngofo anu whalo o loa ia ngā rula ia le i le koe inga a mai a sau lima se lau ngā te se i vangana o i ele tūlanga wha le tonu foile o siaka ika ngā kama i whasiloa i menge i ka ua o wha la potonga tūma oti. Mai tātau foi, o na iai ni lato o le upa Peritania o reserves. Po ni lato tupe te uwha vai taimi, tupe wha leo. E wha anganga la molto inga wha le tonu mo iei sawa kolu wafi wha le kongu ke mia kas. Fisi, whea mea iei kako kupe wha leo. Ia awhai o le tūlanga na e whaisika ko suesue. Ia awhai le nisau no le fionga le tamaitai pāre mia. Ia ngā ke le mai lor ngā kūla. Ai ole a matou tali atu lilo mai ava ia a wase ka ko kala mai le aso kofi ia ile lofa malanga le ole tu lafo tuina ia o mai so fil ngalo to lunga il tanto filo inga le so ia mako anga ingu fala au malau lo salio ai ka per ke fongi ia male halu lunga lo koko mawar sai fonga mua monia oi fala tonga tuma oti e fai la vai la tau pulenga ma le au fai ngā luenga, manage la vai la tau tupe, resources, mea uma, e ai fo e tau fo ena i la tau reserves e peona e tā ua. Tupe wha nganga wā ia me tupu mai wha pea, e tau fo ena i la tau polofiki. Le opposite la le mea ngā e te tau. A fai la leo i ese mea, whea la o fai i ngāme. Si te le ana, whea la o fai i ia lea. Wa each la ai le ale mea lea o le ala la wa each la ai le mea lea le ala la uta tangi mai i le maro wa o mea umanga makala umanga o ye tato mafofanga wale ban ta fi fai atu ai mana ia la le wa esa wa e fitala mai ai e mafai lava ona fatino e la to wala to fofuanga resources o la to aseta o la to ngā luenga services
te tongi au whaingaruenga, iai ma lātou tupe whaanganga, iai ma me e wāwhala la fe tupu whawhase, tunanga umwhapena, ia ai betai. O le ale whai stafa ma sino ngalanga se itani me tatou malo, po o le tupe lava iena mai le IPC, ia po o le tupe mai le tatou malo. E tarusia ia le tatou update e soa, ia ona wha o le au fasili. Ina ia malam fo le tatou atunu o le tūlanga wa ia le tatou IPC e ini fasili. Ia, ma whai ona o wha lewa mo utou o lo whaafonga mai le tatou atunu mai mo mai le tatou por kalami. E manatu ia o le a whaapaua i tatou kalami mo nei aso. E ala ngona sa moa e le o ma ua fo i ni tangata e ato toa. E le atoa fo i lo uia tangata. E le tatou wāwhia ngai e le nei por kalami. Ia o se upu fo i wasala i to whaafonga mai, ma mai mo mai le nei tūla o le fiafi. Ia whaamalulu atu, ia whaamali atu o tō whina e potoa le tautai e se le nātu le amu. E peo ia upu o le tātou atunu. E tātou whaia le amo i tātou, o mea le lei e peo na tā ua e le tō whaafonga mua. Moni. Mea le lei uma, tia i le lapisi, e whao ngā mea le lei mo i tātou uma. Ia e tusai o mea ua vaaia foi ia ma mea lo vesi ai pea lo tātou tunu. Ia ai e le tatanunga o le a tātou tue penei le stofi o mua le lofa mleanga leo le atua. Ai o te le ialu le nā e sāwan valia le ala poruse i le asfaraili. Malo. Ia maso so o atu ai lea mane. O le skof pa ia ngā kako, a ea whonga mua. Ia, ele vai so fau, ele vai so fau. Awa ke vava vea mai popua ngā o le li, wala vangi popua ngā i ngi yaso marngiva yaso lino. Pero kau whaava vea, popua ngā o le li ia o le tūlangal nā o le ai, e te tonunga sa moa, ia, tato te wheiroa e lai la stofi le alofa maleanga leo le atua, a ton pe o te watali fasili a whonga mua i o tu ina mai mo le IPC. E mo le nei taimi whamanuia le atua ia te oi whonga mua malau tiuti. Whamanuia fo tatou Radio Samoa vi ia le ali i rau tau so fua au auna a wasi o tatou watunuu. Ia, Samoa, manuia le afiafi. Fo i a inga, nai tangata whainga anuenga, nai whanau a onga i le manuia, ma le alofa o le atua i lana puipuinga. Ai moi ma o mafonga mua ia whaftai te le lava mai mo mai le nei tūla le fiafi wheiroa i le lofo le tua le stofi tō whaasaifua. Saifua mai ia manuia. Le fionga ia lilo mai ava maina vai misa o le sui o le tātou wala. Leo peo nga lui puna wa i mai tono le tātou o toro ia wala vile longa puia li o lo taupa ia malo o tō malu i mata upo lo tula i mai i lea vai aso ma lea foi vai aso. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One guy said, I have problems flown in fresh daily wherever I am. We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Corretti, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes. Coach Corretti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes? Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious?" Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand and said,
Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you. As her husband began to weep, she said, It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness. Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator. That's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top Inawana alofa fua Fa'afetai lea tua le na tato tupuai Inawana lofa fua ya te tato umane Ya pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Alleluia fa'afetai Fa'afetai lona alo le na fio mai lunga Lewa fai ma fa'a paolo Fa'afetai lona alo le na fio mai lunga Lewa fai ma fa'a paolo ai le pua puanga Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Alleluia fa'afetai Fa'afetai le anganga le fesoso animai E manuia e talo sanga Fa'afetai le anganga le fesoso animai E manuia e talo sanga ato uma mea e fai Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Pepese Alleluia pese Alleluia fa'afetai Alleluia fa'afetai Sufo mali o mai lo pen vai le divai o le fiafi tolo wan tuai ia le polokalamena le think committed ina ua joy tolo mala fidu tona tale o le to life ya ua tolo wan tuai namas to mo isamo le dia sulua o le asingana o le to mali ile tanto maftanga ya o le tau fai la vai na ia long pui ile to pa ia lo to man inisio mata upu mata to polokalame pe ona fa nga solo ile dei fo I vai nga le fiafi tete to le tualo to soifua ya malamanto wala ile so anta au mangalo so le lo titi faitama ya ai tanto fale le fale o le tua ia la ngona fo ile dei vai nga le fiafi te pena mai tanto tala mai to o le Pasifika malalangi ile fale tua ya Miriama ya ile tau le fai le fiafi dei amaya ona fa tasi mai le fionga ya le anto severe ya wala vale tau ina le tanto fa salonga si unia le July fitu ile po ana nei ora ngalo pol kala me le au maluma no ngi le lo ile fia na nei le July valu e pe ora masia ya fi o asolua tai tas manu tele la singo to toya ila to ele bana vanga wenga le divai ngole fiafi o tanto nawa ilungo le moenga yo to fanga yo mana tuasa lo to moe ya malawi no manga muli o fala au alova tele antu tanto tawi o le chemist warehouse ngane fa yere pa u ame che fala au voye la no piniki yo dai fala au la no mona yo mana i fala au voye la no papa o pencolo